Solak Mesha na yiramu kra. Bema ensonso gugu baby ne nsonso free baby ho ba no. Unya Solak Mesha ebetu ni nyina ase ama. Oba wafa yefunu, oba omanofo, anasa akoda onni mfie dumienu. Enso num Solak Mesha ibi. Solak Herbal Shop ewa Eja Market. Omoni car park ne enedi hwani mu. Ana KNG ewa mum. Atufonko Solak Herbal Clinic ewa Kentekono. Omoni Shell Filling Station no enedi hwani mu. Ana frɛ 0245 616028. Zeman capsules. Ayai. What is kikau budurwa yaya kike lafiya lau na zaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki ba inda za a yi ban duba cikin miyanki ba laifi zani samu vitamin kashe kwadai na ikon Allah ni ma abinda zani sai kenan wannan dai ba gaskiya bane sarauniya na ban miki kariya ba to ina gare ka vitamin kan nan wanda kika fi so wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na amma samarin ga lalle shanin ka akwai dadi sosai abinda kike so shi dike so mu je mu yi harkan vitamin karki damu nauyin biyan yana cikin hannuna lalle akwai hanya wani hanya kun san wani abu Vitamilk ya samu karuwa cikin dangi sunan shi Vitamilk Strawberry Vitamilk abincin jin dadi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. Uhuna baby na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa dwoma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya drive wa na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasabro hano. Mekaja hwan. Wudwari wie na wo the wood ointment tria. Ubehu da obeda. Sini mikoto jenyina. Usisi mpodi enyo na abeka. Midibi ko twa nyina na dwontem. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food future life smart food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that future. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adanu ko dana esem komu amochum ho enye mekanfo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic adokota ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke nwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema
na utabiesa prostate ɛho ensem ɛna hawo anase unumpe ɛna ho atechima malaria ɛna ne kekaka ho ne nyina sɛ odi wani kyerem ɛwɔ nask herbal clinic yɛwɔ ahenema kɔkɔben yɛne hose no ɛna di anywhere ɛnkran taifa yɛwɔ Dabi Junction adjacent Fairview Guest House sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn ɛtwetwe nkɔmɔ a ɛyɛ 0244120269 ana 0271989197 bɔmmɔde sɛ ɔdo haw ɛde kɔdada nyinaa ɛpa abɛdae nask herbal clinic nyankopɔn ɛnam yɛ so ɛbɛsa yareɛ ama ho atɔ pɛsɛ nask herbal clinic yɛyɛ number 1 awarefo a mawari akusa mu akatie stimu dia so abranti ani ababa mo sesa aware mo so amaware aye from obiantie 143 emo bibia kwa 143 for na ye krado aware ani ayonkofa manimdifo na betena se na wakyerɛ mo ayonkofa ani aware su fili fladwuma baya na yere na ni obi dan paso me wuni amenya kura no kasa fanisa what do you mean fanisa say media radio asem nkan jere say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia nyumre nonson ekosi nyumre nonkron 143 I love you. Don't want some 143 I love you. OTEC 102.9 FM. Good morning. Asem Beba. To say Beba. Boko. Beba Ghana boko there. What part of wine? Oh, sister near land in a blue sister near. The same on cancer, black and car will be out here. I don't buy the asset. Would you black? No more. Any cigar about the Dudana. No one said to Yaka. But why? Oh, Blaunia Bani, land in a blue chick. Oh, sister near London also. Oh, but and your man makes us say. And then your man, my papa, Munjaya. What's that? I don't know what kind of answer we had. It's a new. Hey, over that. Hello. Yeah, blah day. Oh, I did blah. Go ahead, you are. Go ahead, you are. That's how you sing the way down my power. Oh, Brazil, come on, side, yeah, my father. You know, be a pamparao. Be a pamparan, Jamma, my dear Manjama, said my air and wrong. The Ghana, I am one night that you will be down with your Babudia Kunkum rough. Ram Pancha, why? Young Pancha say, I'm son, and that's Fraculodi, every you count with the Jana the Joa. Men, any now watching. Asem Beba. Then you am Pancha, why? The papa. It is all friend and study Jimmy for the Anya States, Canada, Bermuda. And this Sarah Penny. There's a Jimmy for the from no did you mount. And yet the Niasi, why? What say? Baba, with TV Swati, with TV to know Pampa, I'm a bit Yaka. I'm more free to make a savior. Now, I'll be our Asem Beba. Let's say a dozen. If you want me and my mother for so many days. I'm being a minute. And I suppose now I know that I was here. Ah, the phone about no you with Bako. When your phone book, right? But money being a cafe. Okay. Not to say, Yania de Mo, and Pacha was the man I say was here. Oh, my bama will appear to that. The whole family. Mate. My son in London and my wife. When your card number you know. Oh. When your card, a phone book, I know Casta was no. You know one thing. 0044. 0044.
79 34 95 62 41 Assemble Dabi. Yami adumo ma fra wasa oh na no ma wen kwa na wisu Ghana ayo na ma wen kwa na wisu ho most of my family been saying that we should lie they count because they sweet in my flesh can say that 102.9 FM. My boat like a power, you know, what's it? My boat like it was on top of the other dada. Yaba kamo awa yaba what we mean we see the yaba I'm for them but down for back Assemble Dabi. Okay, 102.9 FM. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Samoba. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Samoba. Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mo buaya naja wasri buaya Wasana baby. nyami Okay, 102.9 FM. wayine ya chawo Okay, 102.9 FM. when you mean you put to so bad, you when you're ready. Wogun ni trade upon you, the man come and then you go for one year. Wogun Yami no grace from 102.9 FM. I'm on some way, so warrior. Watch us in Yamia with my family. Yeah, I don't know if I'm that's it. Yeah, Papa, don't know if I'm and then you go one year with my family. Yeah, I don't know if I'm that's it. And then you go, yeah, watch us in Yamia with my family. No eyanua na obetwa obibiara ni wiase mu a obedua banche no wakotwa bode da obibiara ni wiase mu a obedua mako na wakote tomatoes da ena wontumi nkodua nya adoa na wonkotete nkuruma wo so ma enye yi o
Se wudua mo a wobetwa mo. Se wudua buru a wobetwa buru. Se wudua banche a wobetu banche. Ena wudua bode a wobetwa bode. Sa na wiase abrabɔ no Nyankopɔn hyehyɛ no. Wɔse de wobedua ne no ɛyɛ saa de kode no ana wobetwa. Enti menya wadwen sɛ ene wudua no ya. Na gina wafa akɔte yedie. Se wudua anoya na akina agye wadwo ena aba akɔte. Ena sene wo hya ase fa ne nketenkete frifia. Akina yetuo na wo twia kɔgyina kwan so. Eye de wubedua no saa de kode no na wubetwa. Na yete se nipa no nanka wo tiam. Enipa ne tiam dende kwan so pa na nya asem ketwa o. Ebna na wo boni se mema mre o. Enipa mra magimi o. Nanso nyade se obi akoi se wo kwa akoboa no. Obi ani ho a wo kɔ ne moa. Na wuni ma de godie ntia. Sa nipa no bra wo ye na dwen se wo tete amanfo no. Obi anka ho asem o ne maame na wo nimba. Sa ne ba no politicians ba bebo ne pa. Sa won konko twetwa nipa mfama no. Na wo ba ne kɔ wanka hwe amfa nkyere no. Oba no wonim se nananom himfu bi bone pa. Adani a won koye langade e wa asase bi ho. Maame na wonim o. Papa na wonim o. Wantu wo ba ne fo se menkonko ye saade no. Se wakwa akosua matwa adwuma afahya atade e. Babo wa ankasa ho ban. Fa ye adwuma den. Kokwayem na kokodo. Wantu saafu yo. Ebra wo ba ni twitwa no na wani agye. What this is politician when I'm coding and him board Yamano. And one mammy says Sika way now when he had J. Mikojina wa anyway Yanamu Kochuche Nipabimano. The quiet rough taxes job will be mano. Mammy when he had J. Adentia wahunu sawo bano kemun wa day. And until one carrio. Oh, Jojo amount for no when you crotch we see her. And them Sika wa day befim puntino. Nene afei ne braso se wo ba no otua so ka ebra ye beto aba na wo bodua na afei ne dua na che no ebra ye beto aba wo twe se kai kotwetwa nipa na afei ne nipa ne nso nkrofo aba ebra ye beto aba no wo kodi nro no wa amfa de no abo ade anko afei na ade ne nso aba ne so ba beje na ade afei na wusu se nipa moa o obi amwa wo eyesu no na wo besu Ghana for mama yenya hweye mama yema yanina ho se yeni ankasa yenim se yembusuani wei ade yi a wo ye enye emfa de pamre ye wo abusuan mu a mama yen sekere no nkamfa nkere no Osi oh say nipa we di abusuan mu sa no tie o wo ya wo bebo odua sesi a ne maame wo ho ne papa wo ho akwada ne ko wi ade no osi oh ni subane ano no okodidi wo bi atempanyini panko betumi awo no no ogina amanyo so dididi na tem ogina hensam so dididi na tem enti sa wo wunyini no obi di watem we be ye ode o ma yemfa nidie ma yempanyimfo na sebe emabunu yemma yanina ho na yensue nyansa yenkan hye ne nso se yebehunu se wiase de yede ye wo bi a wo yanim nne no akina wo bi nso di bi ba beyawo enioma ben ne mprempren ekoso wo mayimu adani a yese ye ba beto abenti wo behwe nuane nua nka adani a we wo party A we wo party B ntia wo abane ya ntunwie enti se ye to wie na wo party nya na wo nuane de anya obetumi ahia wo nuane baabi no akasa ne ho ana se wo nuane de anya na wo de na anya akina se watwa hwe na wo da fom na wo wu a enye nipa ne beba so oba befa wo ana ema momma ye mama nyofo ntete ye ntam na wonom wo de wadwene nenam ade aya na yema reho kase na
da ne da misu ene se wo behwe babunu bia ne hotuatua ne ho so se wo bekwa akɔpa adwuma pa bia ye no wanyo eba ye won na ekɔtwe kai na watwitio ewiase de wo bedua no ya ne nso se wo betwa ade a wo ebeye nyina so a wo de kɔto waba eye de sa panyini no waka kire wo so obetumi aye de aboa wo ene wo nkyirima enwene wo nko a wo ho eye adwene nkyirima ne nso ho na wanka sa decide ye na fato waba enye he na ekosisa bibia o ense sahwe edi jojo ye ni hoho ye keke ne beba mama ye ni na ho na ye ni oman bia mu dwane ko sa wokwa Africa so aye ka bonjour wo wuti bonjour amani etwa ye ho ahia no kasa wo no mo beka no wo wote sami a wo ntimu bia entidie ne wo hyehi wo mother side ntifhwe nkwase asem wo awudie eya bra wo father side na behwe bra na besua nyansa wo ho na jai dia wo ye no akrampofo akwaba ye ni Krobea eto de bia ya na mesu oh enkanka ne bra abato oh yeah ebredru yeah Ghana ha de bia ye pasumdue yes nanso ye mpepepepe ye eno ne problem de bia Ghana ha ye preachi sa asumdue na emra nanso sa ye bema pepepe ye na ye adwuma no eno de ye mfa ho Dabi enti wo osisi wunua wunua no ne bomfu ne bomfu sei ongodi nkwase asem ontwitwa wo nipa no obetwitwa wo ena menkote a yesenkran mantam ne mu emabulu bi ya ebi wo MPP afa na ebi wo NDC afa akura onomo akọ krashe oma krashe na onomo krashe ni mu ebe awie ye no enipa bebro aduonu ena eprepra oh yeah etutuo epiem na saade na wonomo ya ekofa crash ne ba ye no ene se wo ye peace walk asumdue nante ena na onante nante no asumdue na daso enso eba awie ye no na beye mujasem se wo hwe emabuni ebinom abo ebinom kura ma ebinom kura mpentoa ena we to na we yato enti me say den nya daje eye analysis of the video na me share ye no ade e ma me re hoye ene se emabunu nkanka no mo yes ade ena me hu se onumu di sade no anim omonkoso mo amwo YouTube no ene ye stream show ne live e wo YouTube so uko YouTube a hwehwe otek 102.9 FM apostle fasa video ne to sa woko YouTube se ye ya ye ka se ya sa video wa make ho asem odododio ekoko si ye ema emabu na ewo MPP and the NDC eko crash ye ebinumu pra ye etua eke nipa binom ejapade a ye se no sa da no amanfo nko YouTube ne so na wonu nkonko hebi na kura aka nafua kakra bi ne ye betwa yeah ekokoba ni sei se sa nioma we ni ade be hyase a ebebu ade well Krobea mame na asebiem na ye nche yetiefo nyina akrahwe ade baako a ho eye reho ewo abibrem ene ya manyosem ene se America for to aba na monto so moto eti America ene ye ne how many dozen onom ene what say America omo obi akoto boba obi ho mentibi so far so ye sunu ye ban bia ye de ti oman ni mu no aye se eye ohia o me se eye jimi o I don't know na em say ohia me ni be breta jimi se ohia o se unim nyansa kra na se ehia o na wa hwe ya obi diskato nyansa ni mo be jimi fo ase me kan ba jima fa nkwa dwendwum eti emankofo bi disikato wo mu nim nyansa mo be jimi eti obi wo adwen pa se ade anka mi yei nanso ahokyere bi nti na nyansa ne adwene a won ko be dwena ko kire se ade a mi ko yei sika ye di mamie media koduru na sei ene ni ba na mi di na chiri so no oro so di the post na ko di na sei
wo a ukodi na chi no so ye mpina kodi na chi o so ye mapai na kodi na chi o ono emfie nan wo se ni paya no a wo koma ni pare to mi ma ono abedi wo so akodi emfie nan no wo na wo san besom no onyo na besom wo because wo koma ni to mi say ye ma ne car nem ye ma ne petrol free ye ma ne nsuo free ye ma ne light free ne batim ye ntoma no ne tie ye ntoma no ne kama aduane ne house help ne house ne garden boy sai ne ma we nyina wo na wo provide ye wo to me ana ma ye de ma no ye wo sika no yes ati tinase ne bisa wo so ho se sai ne ma nya akrompo fo bobo so nyina ye de koma MP na president yi me ma me a oti dambo tuom ne mie mu no awache kura me to sei Asem beba Dabi awache wo to sei dako utumi didi sen wo didi sei wo like be wo to sei what be kana kura wo bi ana wo ni bi na wo kana kura na yusu a petro to sei sai ni ma we nyina me ni patirim ai ma ni pa mitimi bo obi pa say koye sei no akoye sei na wa ma wo bi bosumi okoje na wo ya ma 1,000 Ghana 10 million 1,000 Ghana 1,000 Ghana na ye dia ma na wo to bo wo twese kan wo tutuo na aya na men kai abusua ya hwe amampende da ayi mama kasem bi am say Ghana fo ni bi sa do muti ampa wo mo wi afiasem se Ghana fo wi afiasem a me kai ba ko si bekwai ba ro usem bi si won right time men kai busua fo ya anwaka bi ko twifa wo mu se sam yemi se busua fo se eti wo mu a wo mu free mu wo mu on pe praye no akosi sen maami bi odi ye wo fi da dem no odi NDC achi otejo so ama obetito stadium ne patchia ne mewa ampa na busuafo bi kura ba ho efida dem maami MPP for the year school and high school free SHS no wa ma ha na no ba ha wa ma ha ne pictures nyina ba ebi da so wo me office wo aswase MPP ni bia ye bond tuo let's say yes na me kan yo say busuafo we nyina de na party na ye mo wo na de na party se ba ye mo de share sa back amanyosem eti wote wona sa ne ma we nyina no wo so nwere ho na wo ye dia wo pe na me Krobea hwa ade ba ko a ofensofo eyama afo tene ye eyama sebi enipa be di wo mo hene ho ya se ofenso man hene kan no wo so onye ntum ade na sie ade bia nko okrom wonko ofenso wo ba ya wo so kete kofi aye se asantimem ye modua eti yehwe se we ofenso man hene be fesa ngofo we ye tina man ngofo fa santimai adim tutu fom ye tina wo ama manwasem ama sa santimai Asante is the kingdom Ghana be to santimai anya wo bi empio peti na dia asante hina kanu na wo bi akogye som sa asante hina kasam na wo afa anya adwuma na wo bo santimai na dia opposite o chense ontumi na asante nsom ontumi enter santimai mu ha ati o mo bo duare de ese se na na ofeso man hine ati from nene na kire ya because ayeko ayeno ayesa ye ntina sesa ye mama no sem emesa santimai adai ade na sie na mafrewei na sebi enipa anya daje eso we edi we achi adai a se obi hoho na obeto abane bia uni hoho sa wo na aboss adua no e kasa kire wo nchia obehu wo na aboss adua no e se kire wo bosu adua obehu wo na be ofre say ni pada obodua no onim nyansa onibi Krobea adumra ye call the spade because officer man hin bakatwa na mo kodi mo didi na egu na bu na ya fese na bo jusem
Dabi anamu bodua ne ye bo office din na mu bodua ne ye bo office din ade na mo ka che office man ne de mo ye no mo ma ono office man he no eye gidi bani office so ye ntia se ye mpre nana sorry okay office man he sorry me da say oh sorry se no me se guru say yam no animanim ye nkotoje gu fam on fresh ankofo no say asotwe yo of am no mu nyai na eye ma office man gidi boni me da say amanyosem gidi ye ho ye ene nioma bia ensem fata ya ewumuo akaka kra bi no man Ghana ye kwa akoto aba enti se ye koto aba na nioma bi sei ehyaase edi animu a eya na meda bia meka se coronavirus ye ba ye abebre nioma bi ase se nkente saa enka 2020 aba we ya ye betri adehye na nkemu ede pa o na wona wo ye mampanyini dada ya wabedi u first term aka o last term wa wo kwa wuntumi mabio e na wo ba enya ni bra na ade ba e na wo so ye mampanyini a wote so se wo kwa we ya ontumi nko biom enya ni bra na wo so de ba enti na nkasa abato we no ho enye koro ye ba ye ya na nke ye nibre eni wo jaso pa na so asedan kanyame se coronavirus abedwojo ne oma no abedwojo anu mpo no Ghana manyofo ye very hypocrites Ghana ye nyatwom oman no ye nyatwom ye ne sen se ye ka sei ye woni padodo bia ebetumi ahia abodwa sameboa won kan kyerem sameboa samampanyini ekwa baabi a yenhwe nipadom a ye ekohia mampanyini dada ekwa baabi a yenhwe nipadom a ye ekokohia enti se ye ka sei se bia nipa kokobodom pimbi na ma enya amanyosem a yentumi nkase de mra ne di wo mo ana enti mu a mahyehyɛ mra no se mu a mugina so na mu buso na so obi buso a mutumi twena so ana enam corona yi honsem e ba ye e ma ye nye sei ye beye asofo bi dam ukọ Volta regional asofo de bi dam se ye ya make sei court de won mu akotum enipa mienu sofo panyini baako ena ne keto baako ye nyina ye nti kuma se ha ena sent wa hwan sofo ya wa no wo north ase hwan hwan sent so hai bantama hai sent sak adie pa na yamfa nye sent sak ewo kumasi Krobea mu adentia oni nipa kokohia nanso nam ye nyatwom hypocrisy nti enipa dom tumi bɔkye so adaya ye ko peace walk edie si wo dododio ye ko peace walk ya ye kai asante mantam we obehwe na mpi we me ye peace walk enipa bebro 200 no mo de won mu nyina won mu namu ebia mpempem na anu asanwase NDC MPP enipa dom a ne dim nya asem ketwa emra na ho coronavirus no dia na asie ko Europe sei Italy for and a mirror CNN Italy for buafu adanya yes and restrictions ba wo swarm pene Europe say wo kwa France ya send you coronavirus na sama wo no hom ne so no enya asem ketwa. What has happened to the coronavirus? Because of any parochial interest in Tiana. Amanyofo wa nwene Ghana for ho. Ma wani na ho. Enti se wo kun ho e de ma sa nipa we ya. Master, you die for free. Se wo kun ho e de ma sa nkrofo we ya, you die for free. Enti to buy tina baby. Mame tuba nefo. Eja tuba nefo. Nano asante be kwa ya. Ada ya yesi do wise. Ya wojire mu ama MPP, papa bi efre na mofa. Enso ama ne homne so wodon so ko independent. Na chitafuo wo makọ radio station bi so obekwai. Na we ye chitafuo ni we ye chitafuo o makọ crash. Na edua bia mrantie ni bitin tamo ya no misi boy me ya mensurum akwa de dua yi kwai. Enko wotu se bia na enka de besie no na nka nye. Yese wo kwatwe bibia Africa mi wo kwatwe bibia besie tio e bai na yese kan.
no akotwe busa ho say satam na Joe Wise no way wona wo se wo kwakwa ama no Joe Wise satam no bra obi twe se kan obi twe aba no na Joe Wise no ogina hen amofa na wo se wo kwakwa ama no satam no na amofa no na wo gina hen amofa no na wonu nso gina hen Joe Wise na ne ma wei amofa na ne ma wei mama ya heye mama ya heye obi de ne tefa wode beto wadwene na waye kwasea enti da bia wode be hyedi trim say oh we mu de agya omo onyanya 10 million bi de money pe enkwasea de bia obeka so onya bia wo beye Ghana mumma ye ni na ho na ye nkyere amanyofo ne say afeidie enough is enough ye ntena ho emom play wo ye intelligence so enipa ye giwudie se wo betumi no hwe nipa no ne nsem a woka na ye make no enipa no woka so be ye se wotumi ye ya na we wantumi anya na nipa we wo betumi aboa na hwe message ye betumi aboa na boa wunkyiriba enya wo tefam bi ayede ma se ko dibone se ye ka se na mamanyo som nsunti no obi akodi aduro adena wodi begina kono na ye bonitua anka no ye bonitua entumye nwura no na ade edi amanyosem ni twam wie na ho aboade esesa wode boa enipa na nka bo sponsor boa wo no wantumi ama obi ewu amfa ankwa ho na abohu di aduro no ono beye enipa bebre abobadam ewo man mu enam saa ne omani ntia obadwemba na so enkyere asem tie obi o ye banyansani no ye tudefo ye kanika kre bi kire no ye nkana asem bebre bibia muntie ni yie na momfa nkwa so pem na beboa ye nyina Otek 102.9 FM Asem Beba Dabi show no ena utie na ohwe enipa tumi fro ohwe office here da so ya asa honde asa MPP for office yo na ya fro ye tumi koyi bibi free sro ne emsa omon so akọ rebata mu mpesa video ne nso nka ho ti we yakọ say we de ena we yakọ say we de ye gidie minumi enu ye anua me ka me se wo ka wo se adan nana ya Krobea sante ya frami Isaac Mafo mi wo Dubai ena me show na saa sem we ya mo kan ma ya de monka na Ghana emabunu hwehwehwe empentua wo chese ayi obi batros ewo ayi mu enu omakoyi na weyi toba na weyi toba ene da YouTube iso ya ohebie enti Dubai for nana yanso ye hwew ensam ha nana we pity the youth Ghana mabunu akra awreho dada cash ono no woka saa semi adu Charles ose Krobea moro market for yanso ya wa ha ene ye da foforo Nyankopon nhira mo ene mo nepa monso moyo mofutuo no ehu hia na yanso dade da ibetie mo amajewa ose wa hwe lazy youth and to kwase bi manyofo na mbedi won mo achi anu mo yusu mo 50 cedi tefa no mo dia mamo no mo yusu mo disebe nsem a ensem fata ana Krobea Nyankopon onka mo ho ene mudwumadi a monso mudie enso ya dase amajewa ai amedia me yakra ni sa odododio hoyi enipa mienu a wo mu nyina ejina no wo mu nyina di nilante MPP need nilante vanda NDC need nilante vanda poi and MPP ni so de nilante banamai enti nilante fu enahwe echitaya enioma awo no mo ye owa de achi ami wo ho akra e bo ha den ya ma yeni amre a yeni Ghana bia wo ba bia Ghana ya ba ko pe Krobea sande kotoko se we yem yo ya na se wa amfe osia obi enu very good se koso na se ye ya ampa mu anka se be di otwa sa ne so ya na onim se na chi no chia sure ye wo se ye pai mu ne ye ka sure se wi ase aye wo no se be o ntimi mfa wo wani je na me se obi de o keke na obi twamu o onka ho kura so na pentwa bebo no
no akobra so no wo twam akɔ ne ba bi wo de sɛ bia ye kan wakɔgye wo taa ne Ghana sɛ de ye ka no ye wo twam no wanye hwie o wo kɔ ne ba bi ɛnso so no akɔyɛ na aba bɛka no ebi kura ne akyem yakwete no afra ɛnso no obi amani asai bi na de wakɔgye wo sika di o sesi ade oburu nua wo ayi oburu dua sɛ hohoi na hohoi bi kɔ ne nam so na akonya accident na akɔwu wɔno so wɔmfa ho ne usika wakɔgye na abato so nipa na adwuma wayɛ ne mfa ne nkɔi wayɛ adwuma mfa wo nkɔ wo adwuma ne mfa wo nkɔ tie ɛno ano no me yɛ me wanwa sɛ binom fa amanyɔsɛm sɛ yi ka asɛm no yɛ nto abama so a we yɛ de ntɔkwa ana yɛ America tuo no aka sɛ na odi kai enipa odi na gyina wɔyɛ papa enka usuro ade benti na wo nka de wayɛ no ne ntoma no na wo de ɔgye sɛ wo de aba ne sika na ɛkɔ na wo enye nsɛmu ko anya na binom yi okay sɛ yɛ yɛ ka sɛ deɛ ɔba deɛ moma yɛnkɔ Western North region ɛhɔ nso yɛ kɔ sɛhwi sɛ mobɛka yɛ a ɛna kakra nie afsɛm bi free sɛhwi akoti etwebo ene ne mpɔtamo bae asɛm wo efiri akoti kuroduam baayɛ ene sɛ ɔbaa bi a wawo koro wakɔ akɔtɔn ne ba no ɛde ama nipa bi ama ɔno mu eku akwadaa no ɛde akwadaa na kɔhyɛ agyanan bia ne tokuro mu wɔkae saa asɛm bi aba akyire ɛma abusua ne se ɛnneɛma bi kɔ so ɛwɔ asɛm ni mu a ɔno mu susu sɛ ahwɛ yi a deɛ sii naano no ebi bɛtumi asɛ asi because krakye bi yɛ yɛde suspect ya bɔ no sɛ wɔno na gɛɛ ne tɔn akwalaa ne maa no maa wɔn twe akwalaa ne mogya ayɛ bi pɛn no saa papa no yɛsɛ wayɛ bi da ɛma maame aberewa bi ne ba ɛne saa nipa ne kɔ kan ɛma wɔn kɔtɔ aberewa no sɛbe aberewa ne baa ade kyɛn ne atwitwa aberewa nufu afɔ wa yɛ hwiɛ ne wɔn akɔte deɛ Krobea pɛ ɛmrewa akunu ne wɔn ate kɔ wɔn akɔtu aberewa ne baa ɛde kɔ. Enti wo mo hunu ne se de si na ano no anhwe ya krakye no saa tam ne ye kye no na wo so ya kye ni anhwe ya ebegya na ye kwa homa ne so ye ne abusua krakye ye frɛ no Ohinijan ye ne ekokasa Ohinijan aha ye Otek 102.9 FM Sukumase ne ye wo ma ha o ya Ohinijan na umpom te say yanso ye ho ye pa sese ye ya ka say owo akoti etwebo ana mokoyo so sese mo wa hen sisi ya me takrade akodi takrade ya asem kro ya ho a we be foforo yo wo Ohinijan ya ye ne wo ka say eye oba no ena ye obusuani ana bema no na ye obusuani bema no na ye obusuani bema no ye wo de me ba bema no ye wo ba asem no de di kan wo papa o asem ni di kan si ya no wo kra wo te ne sen kyerɛkyerɛ sɛ ne osi fa te asem no ansa na yakɔde asie ho na me usa wata pra de kwa ena obo prebe te apada na obo ne ba no akunu ama omo kunu de na koto e na piem asemba bede enti wo ma ko body o so please kwa ma ye enti o ma na me kweta e tete ne abre ma de apada no e de bo enu a o de no okoto no ma no ya ere ma de wo mo enti me ko ya di adi no ade no what the step no e kan say ye no auto ehu ni ekum no and I say no be a yakum no dia na ko jeja na bia na wo pe o ka bi ya ye dia o say o mo be report no e dia ka wo report ho e dia ko bole chat and I say na sa ka na wa no be bia o say ye bu na ni ye bia e be ye so ya be ka e be ye e dia de wa ko na ba ti o say you is no no mfa ti wa mo ba omo ka se omo to omo be passport e wo Friday ayati ya na omo ko Thursday for Friday and she said that omo aremand wo omo na o tu okay Ohinijan mesra o phone no se bia hands free shem and answer the speaker out ifri ho ne ma ye feedback kakra wa ha why afei buame wadaroma dia me pese me hunu
ɛne sɛ akate na no ɔka baby sɛ ɛda no a ɔmo call ya court remande ye no ye ka sɛ nka Friday ɛne yɛmfa wɔ no mmra nanso Friday duru ya abusua ne call ye sɛ yɛde ɔmo call court no Thursday asa akɔgye another remand ɛde ama wɔ no yɛnsa mfrɛ ne bio na yɛmra na yɛmusa autopsy no a wɔka no ɛho nsɛm nti a ama abusua ne kyerɛ sɛ ɔnom nkɔnkɔyɛ ɔhene dan akɔ aba bio masaba yɛda ase paa sɛ wasan aba na mebusa na woka biribi sɛ yɛremande wɔ mo first wine no na ɛkyerɛ sɛ efiada a atwa mu yi ɛne yɛbɛsan de wɔ no mo akɔ court meboa ɛna mokɔɔ yɛka adeɛ kyerɛ mo ɛna ɛkɔɛ yɛsɛ yɛde no aba a day before enti yɛde wɔ mo bɛyɛ day before no wɔ mo saa remande wɔ mo 2 weeks wabrɛ abusua no na mo nso mu nim ho hwee bio ne yɛdi hɔ but according to wɔ mo se wɔ mo ma wɔ mo frɛ a wɔ mo frɛ me a wɔ mo sa nka me enti deɛ wɔ mo frɛ no nso wɔ sɛ ɔfrɛ me a ne nsa nka me enti wo oba no yere no ɛne saa ne nipa baako na ɔka ho a yɛkyee wɔnom no yɛasan remande wɔ mo bio yɛsan remande wɔ mo 2 weeks ɛdeɛn na ɛkɔ so a ama abusua no seesei mo yam hyehyɛ mo ho sɛ anhwɛ yi adeɛ sii naano no ebi bɛtumi asa asi bio deɛn na mo yam hyehyɛ mo wɔ ho yɛkora yɛ namane yɛsuro bɛsɛ me kora me yɛ spokesman me didi anim no kora no na lab is at stake ɛgya sɛ mekɔ a ɔmo hɔ na mefa kɔ wiɔ so no me wɔ sɛ bikyerɛ no enti mefa ɔmo hɔ na ɛkɔ wiɔ so no enti ɔmbɛfiri nkora akekɛ me wɔ kwan so akume nso na ɛgya sɛ Asem no wu. Enti me kura me na mo na misro. Tete ma tete e se o mo de o mo kofa lawyer ne ne keka o ada o mo be yibo e no na force charge ne keka o ja se de niska. O mo so group no o mo oska. Enti o mo tu ogum. Enti wo kofa lawyer se na ni fa di boni se ya ye kofa ho lawyer. A obi te ho no bo ne cha again no a bo ne cha de se me no e na wa to no a. O se me to no ma no na wa fra me bia we so na ọmọ akọji na okwu na ọdị na ọkọchị eji ala mbịa n'ime mi jira họ ọmọ atịrịtị mi sị mi gbọsọ nso wọ mbekume na wee na ọtọsi na ọwụ dị kọya dị na akwa ya ọtọsi na mpo na sị ehu sị kafra ya ebu ni kombo sị etwi nye mojo na ọnụ nso wee di na sị nye ọnụ na ya enyi no na akwesi sị na wee num ya otu sị ya kahunu ọmọ ahụ sị ya ni sịkamiti ọmọ taata ya nsaa na kyerɛ sɛ yɛgye asɛm na arrest that ọmụ frustrate ya too much. Frustration is too much. Oh, he don't move for the sea. Yeah, one on quiet, young cop to see, young fan on quack cry, and I feel Kumase. Yes, you knew Kumase. I know you need address, Yaseven, Yasamu. Now, say more, so, but a police station, Ben Pan, a ya momoko, it was Asem way. You also police station. You also. Moko division and Asem of district. District na ya moko. Okay. Sa autopsy na CID ne kan ye no. No se sen na mo abusua no. Momra metua ansa ne akwakoye. On we can course we are first we can say you also doctor no ankasa na ebeye. But when you got here ya kwe no. Or the doctor no or my extra OPD ho say yan hwe no na doctor no consulting room. Into a co-op 20 minutes. Upie ba ya. Asem o ka kire yan ne say doctor no say we nya autopsy ni bi. Enti say ya asem no koduru no. Ire o munya expert. And I say na say na say we ya na won ka no kure wo mti na wo ka sa na. So ya qualified doctor we to my. Enti say dia yan fa ada say we range Kumase and Accra. Yan so why doctor ben kura na yego ho. Na yan so yentumi fa yetumi. Dem ko hu doctor bi say be ye we. You are police for no, but still after now I'm kind of one budget. Eti me say anka Thursday ebe. Na me am to na mark on okogu onu ni mensu mini. Na ya trase. Now I can't be a young doctor ni bi na so be ye na the force involved. Na me so me dey atu wonim. There who adwen ho adwen e be fa. Ohini jan ye buami o buame. O se mo call you also hospital hono. And then they see what you also hospital.
You call no. I see you go doctor for autopsy no. And you call na you do one or the phone every doctor no. And a doctor no say consulting room. And I see you no routine or consulting room or not see enter on train now. Into a question of 20 years or by you better say anything as send you see I know. Or yeah, autopsy yeah, any Tobo or Hinijan. Sir Timmy Subio. Or say police in any say doctor ne say Asem na your day. Say police no one police no say doctor no say Asem I escalate no. Oh, you mean yeah, autopsy no? And you didn't call police hospital Accra, and I say come for nothing. Yeah, I could ring you doctor Manabe. I say what is the sense in this? Tobo, my main family tree mount. Police in any say, doctor ne say, Asem no Ghana ha ashita a dread jiredodo, and you know you also doctor into me yet. Ow, say, you would say police in say, say, or Cardia in the trail. I said, okay. I say, I said, yes, yeah, Cosrono. After you know, all to me, yes. And the general of the essay, I said, you very one very doctor from police hospital Accra, and I said, from not to Kumasi. But the non soon want to mean quote amount to be a say beer, or better say. Dabi almost want amount to be a. And now I say, obey their feedback, not the Amayan. And last Friday, and come here, and I'm a friend, no, I say, or Accra. Now, and no Monday, no paper. And so I never friend on the Krala, no, I'm the friend, or say a division of my friend, and yet literature. Enti say one no ne body na way. Body no doubt. Also mortuary. Government hospital. And that's social mortuary ho. And that's the mortuary ho. Okay. Na adanu a omo call court na mo adechin a mo call ni say ya de one mo call court ya wada no. Ya ka say ya sa remand omo for how long? For another 2 weeks. Another 2 weeks. Now Mobusa say adentina omo ka kire mo say momra Friday nendru Friday no Thursday mum and omo call court Mobusa ye kan de kire mo I know the young call that I'm on the bread and say hey I said no mo say Friday mo call court no my mom go there do not Thursday kra ma omo sign remand wo that's a Friday no so if you are now kobium the Friday no anka ye kwa ko bisa and I afraid here didn't know to go dia try no ti anko that's Friday asem nyina si ya no abusia mo wo akoti woni e we twebo ene woni e wo kire no oba na ono na ye ne ba na ye mo ba na ne wo ye no abusia ne nso atumi aba mo ho abeka bibi ana wonnom ne mo abedi nkomo bi ana Abusiano, eje maame ba ko wo akwara no no nko na ba ho. Ado ba ya chiri no so. Obi ama ho bium. Oba ya omo di ika omo ni nti omo yi omo aso. Ana ya so ya de ya wo ko wuro mu no ya be se ku no kure ho ma sana. E di aya se omo sum aboyen so. Oba na busia ne kura de sese wo mo ma asem ne hu bio. Dabi, wawa ma hobium, wawa baba kono wawa ma hobium. Na boy na oba ni bo ni din se oka hu bi no. Anyanyam bia ono nso abusua aba mo ho ana. Dabi a hodi wawa ma ho ya se wawa sorry a police station ho no mo ko. Se wawa sorry a omo nenam. Ya na ya papa lawyer ye we. Se omo di ska bi di wo mo nsam. Enti. Wawa di omo kan ke nchire yen. Na edian no mo kan omo say asam ne court na police station ho no sa boy ne ka se ono de ewuo no onim ho hwe ya to ono de onim ho hwe na ga no mpe na asem na ode to ne so na ga ne nso sesai ga no so ono an ye na ya kwara na one time no oni nunu ho koma aka wonka enti sesei sa wo ba mo mpata mo ho a
Edi asem na amanfo keka e wo saa case we ho. So on there. Yes, yeah, amount so be no be a chere na dwen. We dey yan fa no nko, we dey Yankopon na yi ne to ye dey say yan fa no nko. Na ye da juma ho ya amanfo dey say room no dey bebre. Enti yan che no da, we dey ya che no red hand dey say dey no ko. So ho. Dem say na du fi afọ kakra no na o mo bo ne ho ti dom, ene wo ni group no. Say ba sa ya no mo group. And the group is all of them, and a group no air sponsor. This can be the woman. The come from the Mojana tree, you the drone on the coin, you this cannot be the woman. And I want to one of Hobra. So, the money be about you, my own through. You say, oh, almost a woman, no, I uncle Namo, only be nunti. The young boy, I'm a man, can be I bed indefinitely, will be a grant and what that's all more mobile for. Get na busuafo ne ye mobro wafo. Sana me hu mo. Enti mo boy na famu na sesei, mo gie aginem se ba bia be ko bia. Ye di mu akotre kakra. Enti se ne case ikwe, mo no musuro sa hwe ya jirigogo ana bibi be koso a enye papa. Sa san ye ba sa wo se, wa wo gina mu no. Yeah, on better plan be so I am let you work free. Wow, you free there. Now, it has I will indefinitely. That when I come up for no free one, I'm now. And you make crime and I'm one of Miss Okay. Opanyini, Odia, my yanda was say, Nayam Fawzia. Yansia, the anybody actually. Na ya wura sahwi so na ya ne aposifo ne so aka sahunu sene ye ko why very good atiefo papa ya ne kasa ye frɛ no ohinijan na asem wei na ye abrehosem kese ya esi ye ewo sahwi akoti akwara aketoa no ewo emfinhia ba ko ne fa ekoni mienu so na ne maame ewo emfie dunkono na ne maame no odinkan woi ma ne ba no owo ya no opatiri wuya ya bi ya wo bia antiase ene yesie no na de etoso mienu se mo beka ya boy no a onege ne wo ya ne kra no boy ya friend live ewo afidie soda ya ne kasai ya wo no kra de no wodwa Senko koi na nkoko shia boy na aga ni bo di na ene nkono nso ekuno ama bind na kwa akotum ni nyina ne se akwala aketua yi ena ye koko hunu ya de che ye no na ye hunu se akwala no ohye ejanan bia kromu ejanan bia unse se ye tu ejanan bia eya ekire no ye boam na donko ya enumu ena ye koko guo enti saa menani mu ena ohye de ye ma alarm ne so aye ne se enkwala bi ene ba be kan se abaya no oba ejanan bia ne so no na ne ba ne hye nachi obeduru ejanan bia ne so no enu oyi akwala no ne hye toilet ni mu ena abaya na sa de mrika pia bonten ebetiatia mu se buai eni pamro me ba na toilet ni mu enti nkwala no ne be pemponte se woboa ono ane de ne ba ne hye toilet ni mu enu omo wo abaya ne kakra na je se bra odi akwada na ekwa ejanan bia ne so no na akwada ni mpawu etu omo mia no ma posifo bam na abaya ne bebo krachi bia wono so akoti kuro ni mu edi se eye sa boy no ene be daada wono abaya ne ka kire ne se onton ne ba no emfama no etu oni ni mienu ene ka bom omo ku akwada no ene yede ne ma ge no se wono na ye ne banti so hye na chi a obi en suspect hwe onkoto ne ntwene ene so okoto ne twene ya eto teye aposifo ba mu no ye din kan de won mo call first court eremande wo mo second court nanka eso last week Friday enso ebedru na abusia no ye to won kraka kire on se mamo na homa na enra ya wo no ye de omo call court Emma say remand na free 1 month aba 2 weeks aba 2 weeks ena abusia na kire se konia
sɛneɛ aposifoɔ no bi ɛne wɔn mu di no ɔmo te aseɛ nyɛ yɛ because yɛsɛ yɛn nkɔyɛ autopsy ɛna ɔmo nim sɛ ayaresabea ɛna wo posini ɔso wɔn mo nkɔ ɔmo akɔsɛ hwie ɔso ɔbaayɛ a no aba abɛka kyerɛ wɔn mo sɛ doctor ne sɛ ɔntumi nyɛ autopsy no na sɛne asɛm no escalate no asɛm no duru akyiri wɔ wiase dodo enti ɔntumi nyɛ autopsy no ɛne yɛ saa doctor korɔ no korɔ sɛ neɛ sɛ wɔde nkia yɛ autopsy ahodoɔ bi no mu a ɛsɛ sɛ yɛkɔ hwehwɛ mu ɔse ɔntumi ɛnyɛ papa no sɛ police ni ne boa ɔno nso boa enti ɛne yɛte saa deɛ a kye sɛ yɛba kɔmfa no kye sɛ bi a yɛbɛhu efuru nyinaa papa Dr. Sampini wɔn na ɛyɛ patɔ yɛbɛhu no anaasɛ yɛnkɔ nkran police hospital ne yɛnkɔhunu patɔ a wɔwɔ hɔ na wɔn paapae ne yɛhunu yɛku akora no enti deɛ wɔnom yɛ no abusua ne susu sɛ ahwɛ yi a na yɛayɛ wɔnom gyirigogo asɛm no nyinaa ni pɛpɛɛpɛ yɛ asa kɔ YouTube ne so kaka yɛ egugu gidie so nsuo akwadaa ketewa yi a wɔnom kun no fatokuro no baabi a yɛde ne kɔkɔtoo yɛ no sɛ wahunu fa no to so atiefoɔ mo a mo wɔ YouTube ne so no ɛna yɛ stream show no wɔ YouTube o de okɔ YouTube a hwehwɛ Otek 102.9 FM okɔ YouTube a hwehwɛ Otek 102.9 FM enti baabi a ɔnom buuyɛ eyi akwadaa ne free ya no areho ɛna ɛda so no baabi a ɔmo yi akwadaa ne free yɛ ɛna ɛda so no ɛbrɛ a wɔnom yi akwadaa ne bɛto nkonkɔn so no fa no nso to so na atiefoɔ nhunu ahometiwu a akwadaa ne wuyɛ ɔyɛ ɔbaa ɛbrɛ a ɔbaa yɛ no yɛntu ne baabi a na mmom ohwɛ nipadua no a ɛnam pressure ɛwɔ toilet ni inside ni nti no na ma akwadaa no ne mfin mu ba ne nsa baako ho na worɔ akwadaa na wuwu ya o akwadaa di baabi a worɔ no ma nomra na tiefuo hu ne ye sa akwadaa no wuwu ya pa na akwadaa na wu na worɔ yantu ne bibia enti nipa e wo kromo ne suspect sɛ ɛyɛ akwadaa ne mogya ɛna ɔnom atwe ɛde akɔyɛ ɔnom adeɛ innocent soul gone down the drain kwa waste ya waste no na akwadaa ya wawi ne maame abusua na ɛmɔborɔfoɔ enti sɛ ka wɔnom nko akora ne deɛ anka ne case no enka ayɛ dead me classmate bi ɛne yɛka sɛ die enti wɔka past tense of die dia ne yɛ dead the boy dead enti we the girl dead nka by this time the case is dead ɛyɛ brɔfofo akora mensua nyɛ brɔfo pa what yɛaseɛ enti wonie enti saa kwadaa ketewa wei mogya ɛdeɛn na sesei saa mogya wei ɛfrɛ ɛbɛfrɛ for vengeance ɛbɛfrɛ na obɛdi awu ne maame na anum tɔn sɛ wɔne krakye wei wabɔ krakye ne di ame akɔkyɛ saa krakye no ɔne na edi remand afurukɔba no ɛno ho autopsy ɛna sesei ayɛ asɛm no family ni susu sɛ ahwɛ yi a gyirigogo yɛ ɛbɛbam enti pictures no apɔsɔ rotate matiefoɔ ɛhwɛ bi maame nkɔ yɛn live chat ne so na menkenkan mo messages bi a mo de afa hɔ de aba Cecilia Manu ɔsɛ na yɛ Krobea Asante me wɔ Denver Colorado USA na nana udwumadie yi yɛni gye ho pa mo ba YouTube a na yɛni agye yɛn so yɛhwɛ mo pa Nyankopɔn hyira mo agyemadua ɔsɛ na yɛ Krobea Asante mo bɔ adwuma yɛwɔ Asante bɛkwae na yɛhwɛ mo show ne live ɛwɔ YouTube ne so Nicholas Ebo Amisa Humble Africa ɛna ɔsɛ nana yɛn abibifoɔ yɛyɛ kwen me ankasa meka ho pɛsɛ minkuminya ɛne adwemfi nti yɛntumi nkɔsɔ Alex ɔsɛ aboagye ɔsɛ deɛ Nyankopɔn ne atwerɛ no na watwerɛ Elvis Efori ohu akwadaa no body no ɔsɛ ei
enkofo ne de ewu wonu mu adi Paul Amukwei osina na mi wo fori krom ena me nso me hwemo aw akra ewiase abodam beni atobra justice honorable eno okasa asemi Gladys Edusei eno se die ewiase na sese yetie nana no krasa ye wo cases bebre a eba ye no ensentropho musomu hu nanso mani free so kakra bia na koda 1 otumfo asampon hene ni case na kosi sei anwa sadat ede ene aye no de ye chi no a ne ede ne kwa askore mampon court no na kosi sei 1 2 krachi ya woni abaya bi ko hotel room ya wo ba be ka kire ye sei akromfo ne ba hotel room ho ebebo ga ni tio ga na wo twa waduane e wa asafo no na ne ede ne kwa court e wa askwa sese sa case no akosi sei Ghana se case ne ba moni de akire kakra ye ni ho obi asuro so obeje de ntemfa wo ho wonya abotre do no manzentropho ani free so kakra obedi dufu mu sisi sha okay ye de akire Franco wusu ansa osina na Krobea oba no oye wicked na Nyankopon betua reka Joshua Owusu ose my God adade okay ose crazy world na Nefia Sparkle ose good afternoon na ya Krobea sante eye bad and wickedness maame no onye maame pa edu ono ne chafa wo benya no sese wo ma de bema hwan o de be ya pila ma no na wu kroma enipa yeni ha adretia boy ya na ndwie ho me se sa papa ne da bia me tra radio so a me boni triswa ko sisa boy no ono abekọ court amoma ko yi boy na film me boni triswa radio so sa ni pai wo ye fulani o atiafo mu ntie o enu ofiri srem aba santimam enu oba be ye fuladuma kakra no dia peska ompo wa ba na nye fulani intention ofiri srem u ba down no aba be paduma ne maame wo ne babema ba ko pe o pe ne maame asam wo se ema me ko asante region no makodi pa na me suma nya bi dia ba be hwew oba dia introduce ne ma fulani enu okọ hwe na ntwie so odi ne ntwie akọ adidi ya wo ba ana ne nyonko fulani ba ko ono so hwe papa ya mekai ya wo oba dia kro ndi ne sai adretia mpata mo ho papa ne wo ho ono ni fulani akọ malam bi ho ama malam na ka kire ne say boy ne so okọ for guest na sabe onya mari bi nwe ena papa nze jai say no ya malam kromfo me won kofu bi o de ogantwie na wo ka so no ma me masa nkofo ne mra no mo mesesa na ntwie ne nko no mo mausika e ma no dodo bi a wo peso di bi a wo benya di akwai so paade e bi adi ena o te ase enti boy ya me kana sem o ye innocent ifini na ntwie adwuma mu ba ena o ba beto so na nkofo ya yire no wa hweye ne egyawo ma wo san ya hokwa o be kwa akoka ya ma wo nko enti ani egina ha kozisi ebe lo odwawie wo free hape wa hweye betwitwaw ena boy egina ho enti wo ma sesa wie tukọ ena alarm so ai wo mkoye case no e ma police bai papa ni fulani nu ankasa nde ode nkofore ko omo de ni kokko share kentampo tachiman ho baabi ena omo pay hotel man no ene yesi emai omo di afurusa ne wo ko pan no are na yetua oka na fofora ba pan wo biggest this ena omo be chisa fulani innocenti yede ni police ni di ni kwakwa to a osi ebusa se udi bema na udi fo a kasa udi fo wono so firisrem twi kasa yi wonte yede ni ko gina court krache udi bema na udi fo se police ni di nka ka kire so on kasa udi fo se be ya o mbeja no ena osi midi fo judge so di onya ka udi fo a wa ma case na simple ena osi o ene upon your own on sama wo kanti ko 15 years fine the boy na kusim boy need the man who says sa boys na e ka sa fulani na wo kodi nsamfo ne ho no wo ma che sa boys no e de wo ma barremand en wo frɛ wo papa ya wo ye na ntwe wura no na boys na ka kire
boy we your friend Razak or them says ye no ma catch the boy ne say e ma ne mfre papa ne mo na mane no mo be ma boy no 150 million 15,000 na onfanya appeal na yenyini mfam free prison and a boy ni say Dabi me de me mama bo fom me frɛ Allah enti nana manka na me frɛ papa no e wadwetia na mbo na mane papa ne call ko hu police for ne se de nkofra betumo se ye ya make say 400 million plus papa waje boy no bo amane no oda so dem. Is this justice or injustice? Boy ne frɛ me a ose nana mbewu me se wongu ose mbewu dia me namu no mbewu sa me te hona boy ne frɛ me a na me yaba hyeme na me wura ho ofrɛ me a metumi su boy ne su na me su ose mbewu Yankopɔn hu yɛn mmɔbɔ enti ebinie wɔn ye di bɔne de hia sɛ obenya appeal obenya lawyers papa ɔmo ko gyina betu charge osisi a egosi hwe. That is Ghana for you. Nana ya Krobea Asante Abdallah Zakaria, someone is busy giving all kinds of styles to her husband just to have one child a baba akope hwede obi anya wakwakoye no. Vanessa Ochre ose ewiase eye crazy ye frame Vanok yo yawe free fa. What about the ladies who were kidnapped in the car at Kronom? That case to somebody from where mame mo brono ni dingo. Okay, we will give the federal better particulars to the police. Nyankopon hu mobo Dawood Scientific Herbal Hospital for awie yabomon so mabaso se mota yechi ewo dwumadi a yedie mu adehye se uwo sisi yade se ye ye ka se wa yemre pa wo je wo ho enye kope Dawood 360 capsules any Dawood ointment o de ointment ni betwi na 360 capsules no eye topa ye eno de obenom onomo a ebeboa wo ebe yi sisi yade na free ho o mere hwe wo mpam se wo yi oba ana ba ma no ebe yi ni nyina free ho na wade wo ho. Dawood 360 capsules osi sisi na de wom Dawood ointment osi fatwi na ebeko ko ba bia ye to aduro bia enu ni mienu na ntibom enti wo to ato ni mienu wate na yusu ebeboa wo pa oba oteke fimfia ha hwehwe asem beba de before na ubenya bi fra Dr. Dawood ewo 0244 886437 0244 886437 say what is sehi eduro no aba eno no eye Dawood herbal mixture na uyi obi atridi yade achew say why you boho woje wo ho enye kope Dawood herbal mixture me say your friend no sehi eduro no sehi kwayem hamama enyinyini en watete e de aye se eduro wi pebinu mo na ebeboa pa ye wo coffee organic tiger nut powder atadwi samno e 100% se wunya bi di na se sichire yade diabetes over insulin anase over blood pressure wunya bi di a ebe ye free ho o cholesterol wo soro wo so wo pesa wo sote ko pe bi di na wudi a ebeboa wo ewiase kese bebre nye Nyankopon wa amfa ama wa mempre wo ho mpe kese enye onai said ye won tie eno so kese na Nyankopon de ma wo enso hwe won kwa de sese wa wanunum nuru a wa ye totwe a wo de ne nam ho wan hwe ye be kakra no usisi ewu na be wuntam kwa pata dwisam ni bi di sesi a na wo fats no en start many nyesa wo be wuntam wate wuni atenka wo mpam ana vitamins ebi ni ni padua mu enti ama we immune system na ye weak wunya atadwesam ni bi di abeboa wo ama wo fofora munya nufusuo mfa mankwada no muni bi ne nufo ne nhyehyɛ bra wo take fia ha na beto atadwesam ni bi o kobre man o se kwadwo street coffee house wa
UGC kwane so benya bi ho 0247 995 160 afi 0247 518 123 atadwisam for your number eno no Agbeve Herbal Hospital yen de yese yade mposuro yen nananom nu pa wonum de ma ye mfiri tete no eno ne ekuremu a besi sampempenso we ya ye kasai uti de bia edwa ga uye funu problems de bia wo bre awo ho aye wo den atinka woni bi be ma wo sori a wontumi nyina so yie efridie pa Agbeve Herbal Hospital e kira kwan na bra hwetie yade edi unya no memfa ndra onkaze ma mo yade edi faka ye kwadwo so na wo die si wo kwa mu station ni hwe animu pepepe e ya Agbeve Herbal Hospital oba ha a doctor for na be ye bo mfidie e be ye hwehwemu ni apo yade na no aduru na muntie ye mo na soap ni mo na cream ni so odwa so honam kankan ene nsansa wo so a pebi dware fa bisra e be boa wo etridi yade edi unya no no Agbeve fever umoja atare Agbeve tonic be boa wo Agbeve balm no oba bi yo ya fa bisra sra baby eto no bia no so kwa abenya bi fra Dr. Agbeve enen che wo hawo no why no mo wow e 0246 595256 0246 595256 unya fresa homa we ya Agbeve fo ebeje so na tam heba mixture eno no nso ya tridi ya de aduro Food and Drugs Authority for the stamp apem so pan kyerese etridi ya de wo so a aduro awuhia eye time heba mixture aduro yi enama etridi ya de nti wonso wanum ato untumi ne di meboa umoja na we nti amo aye ho ya wona mo anu ani so chinu awodew na ehyew dew ehohuro ni awo medehye mentina ho nguate ewi umoja na wanhwe ya da wo nsori bio per time herbal mixture na nonom ne beboa wo KNG Herbal Center umurum Abidjan house wo atonsum na akogyanhye KNG waso ye ba ko baby eto nro Ghana ha bia ode wuram na kasa wo per time herbal mixture Freyen 0244 417 669 na yenewo enkasa Nask Herbal Clinic your ultramodern herbal clinic na muntie emfidie wa ha ye wonuro papa wo you obi a wanya problem e wo won kase unompemu a enko ba bia look nowhere look no further Nask Herbal Clinic ahenema kokobe ne wo ye ni wholesale ena edi animhwe wa stroke yade aka wato ho ana ejojo wo awo ho ya ode wa pe bia wunya se ni obi anya bi wa akoti a wakwa akoton ne ba mieku no na kwa akohye toilet mu wo pe ba ko pe wunya wodi akini mi ayusu asofo edi nneoma ewurawura o mi aye baabi emwa wo Nask Herbal Clinic no omomwa wo ate wenya prostate mu hawo amwa ye mrempam kidney ne liver problem wenya bi pressure diabetes yade bi ewodi na ye bono mema na ntete obra your number is 0244 120 269 unya frepe ye bejeso obo Akra good brem Akra me da se be chia ye netiefo nyina oraho Akra me raho as why down Akra me raho me be vunini no me hwe ba ko pekura no ma hwe kesi o kitwe bi na me hwe ese ni pada sani akwada wa ba wiase ye nim botaye bia entinyankopo ma akwada ye ba wiase ye nim ma bebria o mutimbe ya kunini wo man yi mu na akwada oba ye wa nyade na Ghana mampanyini yenye oba mampanyini da ana yenya bi da mana ka kire se mampanyini ni ho na be di akire ni ho a speaker of parliament nya mampanyini speaker of parliament or yoba enti oba di o man so pen just say ya nto aba na amfa ama no na mmom emremu no wono so adi bi maame kokoya ka no yoba grace banfo ma na be di to aso a obo enti no se me hwe ni say na me dwendwen ho se akwada se ya ba wiase o yade ni wu ya enkenye hwe se ni enim se yade de ekum nipa na ka bi ne ball no kra enim se ya accident eje bi ne to fie no hye ya na we di akwada ni mu no so se ye kuno edi na ko hye se ja nan hye we eja na ho sa nana hye o mu o hye papa ade etumi produce light etumi produce gas
Enyeshi. Hwɛ she papa wo ni sa no de onim say efiri wo yam ba e kɔ ya no an kɔ boa no hɔ a eje bi ewu mu no wo di kosua hye mu a ga ni ayi kura na abene so wo no na sa kwada wei onim papa wonye bone da na hwɛ amama boto na ye hwɛ ade bi say ewiase aye wei no obetimi di sika aya ade nyina o na enso so Nyankopɔn de onyi sika emfa mu aten endi wo de opon de obeye bia wo de wo na wo se wo sika e ko hene ba hene enti ye de betwitwa agye ye de begya wa ma wakwa wo de ko na sane etie bia Nyankopɔn akatua ne tie mani da so se sane etie bia o de be ma wo vise won de ono won fa woni sika vise wi ase ye we se sika kasa na ade nyina ye din woduru ba bi na se enkontompo osre na nukure suma ma buo ye jeya na ye sika na akasa sure sika kasa kimu a nukure yira kontompo sre na kontompo na ni agye no obonse no ohuri dwam na obonse nukure wakohye ba bi no amoa no saa no osre adentia ye sika na akasa ene wiase ye we na ade ba ko amahye ne nso pa sei edi enya pa ye se wo a wutwa kontompo no wunya ba bi gina wani chi uye yie echen obi a wo so obeka no kore no endi so ye post ni so ye hwan wo de oyo so ye post ni na so se wo beka no kore pa wo be di no kore trodo pa o sika nya mu aden e compete o papa so ye CID wo ye hwan na wo se me di no kore pa na ma ye hwehwemu kan a nana wada akrabi ebi di no kore ebi di menka se bi ni no mo ye no wa tire ebi di no kore ebi di no kore pa no mo ye no wa tire anayente ha eno oba besi atamo 200 million e de bre senke enye ne yankile case eno kra na efi dadam so physical cash 200 million sunyan case bi na ye ono ankasa ne ba eno de akwala no akwaye ne nioma unim se ye na minim da se ye wo emakuo ya eno no eye a section of ladies emao eno omuwom eno nso ayete se skaduro kuo na no wo de wa wutwotwomtwo ena ekọ ena yadi ni gina na minim se ye wo made o akra ena akwala no ne maame de woyo ne se eduru edabia owo ne sacred day ahoteda maame ni mpie o hye ne dem na okohye dem ho a se de woyo ene se wo de anwura fita ese ne mpaso na wakoto nantwinam na no wokwa akwala da numa sema obeka kire ye satam ne o metro ewa adweso krapa wotwitwa nam no akubakumu akakra na nensa akwa na no wayete se special children na no mensio eye ni say ya ma mo da YouTube no so no mo hwede ya meya no famto so na menjire akra nsa be mensre no mesrameka mo mfa nchame akra no ba ye no say ya ena na no aye say nensa ni ye say ena na no entesuo enamfa ena eman hia no nyabotra ma ne office kire ase nti akra ne nti ono ane yare ase obi onim honhom na yi mu kire no ena that day na ye sacred day no akra nko wi aki ne maami pie koto na ntwinam na ba ena okɔhye wardrobe mu ai enu ohun na ni so saade wei enti maami ni nya lie aboa ni wura maami ni ba mu wie ya no ena maami ni benya lie no obi sha kai nipa ho agye ya sa ne ba ne nso omani mpie mfiri ne fie ho ensi abonti o ena akra no sew maami ni peda ye bibia yi na firi ho so wan hwe ye na akra de asem ni bia kai asem ne ba ya na jataba nom dia bɔ maami ne so pau kai maami ne so odi mu nya abotre me ba ho e ma mo fa asem ne nkɔ radio so ne yese he madam e ya akra de fa ahodie ne ya pe o ose ma mo fa nkɔ me ba wotuka pau ka papa bi o enyam kra de na obi a wa be pake akra oba ye me bag mu physical cash 200 million or 300 million na say me the 100 million na ye dey o say kill case we menka na say ye pa akra ne fa ahodie o say don't worry 200 million me table so pay kill the case don't talk about it na say what do you mean ye pe akwada ne fa ahodie
the story we did the story on radio on mo ma follow ye ni ache no ye story no e wo radio so ma me no ni ma asem o frame yo ka kire me o say hey Krobea na wo nim say edin na wo bedi ada na tie die ma me kan o say onim say edin na wo bedi ada na na mzie no se mani mi di ana nye usika we e na meji a medi na mada se ye ka say akra no ne nsa na onama na eye say no akra no na no frame ne ni age of say atene na no e man nsuo se ne na first na nka ye serious pa no se say o ye stable na se dan kanya me enti se wo bedi no akra sa na ngia da so na mfo sha enti sa na me kan say sa na tie dia na je say na dia mehu ni say wiase say wo ye wadwen say wo be kan no kra wo yi edie wa akiri enipa wo ne ye adwuma ba ko no obeda ka mu obeda ka kesiem na wana ntefom am ya ka say wo ye kuhwini woni hwe na wo ne nsan krofo mienu ko ba bi say wo mo kwa akopɛ adwuma wo mu di kan akɔ ye na efia wo mu di kan wuram na ba ko wo di kan ba ma ne no si wo ye yamrante ye si so ye pa adwuma ye ne aba emuntimo ma ye ba bi ntina na ye mpa adwuma nye wo mo ka kire wo mo se fie wo mu nya ba bi ntina ne nipa boni ni adoso ehwa na ba ko na otoso mienu se wo ahuna amane ne bo ene ye nka no kore ene wo mo furu ho na wo mo ko okuru fufuro so wo mo ko na ba ko ne se me de me ba amane to wo mo duru ho no anu ohene bi ewu a wo mo bo twini mu sun descend ti yemu no na ba ko na ti bibi na wo mo ko wo hene ne papa ho ene wo mo se mama ne no so ya te se na na ewu na ye nso so ye pese ye ba na ye benyane no eni ti ne ye ba ye wo hene ne papa sika sen ena mo pa mbetim ye nyane no ka chika fa na wo bo sika kese ahwa no wasemo fa sika ne man ya ansana ya konyane no ahwa na wo mo disika ne man no ena wo mo kwasie ye dise wo mo kwasie ye no mo tete hu se wo hene papa no bekum papa no ede ne ba ne besi ade so wo hene na wo te so na ya kwala ne wo fa no wo hene ayu papa ne kokun no ena wo de ne ba ne si ade so enti wonya sala na pe ena okoy ena omo ko na ba ko se no wedi obemi ebekun yen yo asem a ye kai was wo ni mama ne ebo ye ne ye mfa no kore nante ena okọ kan no kore no wedi se was ye wuntimi a ene ma ni kai na ade me se hweme na me de me se metwa nkontombo ayeye ampani ampa wom ko ye no mba ye no hene ne se hene ne papa se motimi nyane omo was ane obetimi nyane no was ane wom ko ye nsankyerene was ye hwa oba was nana makoye nsankyerene oba no wasole na wasore ye no nsankyerene am ye na ehimfo ne bi edi kan sore ye no bebre anyane nyane na ba ko bi wom na ne bedi abedie no wose wono nso oba fie se oba ne ba fie onso oba fie na nipa bi okun no bia no ono zo be kuno kai wo hini papa yi nso ne kun no o ansan ye de ne ba ni be sia eti wo jaya ma we fu abefie bi se ne ba dia yo kunu no zo ba no ba so ade yo kunu no obekuno ozu bekuno ansana wasan yakọ kai papa ehwe soro hwe fom wasan ne odi ejai na enka mambani mu na enka ho so baba beku me de ene mambani mu good ahwa na ba ko ka chenze wo hunu ene yemfa no kore na ndi o odi no kore na ndi a wonye yi oma feska no ah de wo se wonya waye adwuma na wie de aka ne se efie ne de omo ba na omo bo ne ba ko bi wo mu ne bede abede no so hunu me ka wo yes su say ene ewiase aye we no ya ma enokure ayira ama nkontompa di hene sure enti ene obi a wo so obedi nokure no ne ye den na so timi yesa wo ene nyankopon ehwehwe wo sa na nyankopon hwehwe enti ano omo de bible ko gina ayi say ye ka nokure a me court won me hunu say ye kamera ye ka nokure ye kamera ye ka nokure enti me ka metimi a mesusu na kwabe ya enko se bible na ye de ekogina ono zi ejai ani Quran ne cross ne yiri nyina na ozi ejai efri se no enye hwe ho ye ko kamera lawyer no anim se nipa na kum nipa no enso so obeya nti obeja no na nka asem ya kodi CID fonsem maami ya nka sa asem ni gina ne so se wakoto a wana koto akwara ne twene mu yo si ode ne to no ma obi o si obi twene ne moja o adanse ebe ne hia wo mu nsem a mu betimi anu na ma no kura bi obeka bia no obeka am ye hunu mu no kura enkadi ebe bi o na aka ya no yanko doctor wa doctor na no kura ne nso no se maame no oho ye na hia obetumi de wa beka ho obetimi de wa beka ho wa no amu de wonim no kura trodo no
na oni nipa edi nkomo no otwa nkondombo ananase wu no yeah sure enu tini edo omko osukusu omo de omo intelligent ya omo timi hu eni nipa edi nkomo ehunu se nipa na asem na woka no eye nkontompo anase ye nokre enti we say ade a ye nya obi anche no de a ene ye sie ye hwehwemu ni apede okun no ya chi nipa wo no ankasa na akwada ne se na chi yes wo de akwada ne se na chi koja ne to mu ede e no omo ye na nsa na wode no we so obi na man nsa no yes obi ni nyina no eye momo dia okay aye fasiwo me da say atiefo oba de achia me na mate ono nso nka no then wabasemu a waka no mani agye ho pa sei nokra sa ema nkontompo diade se udru baabi na obi su na obi srea ebia de osu no ne nokra no okoka ye de wasre no otwa nkontompo we ka nokra ni ntino akwa ahohiehia mu de oka nokra no akwa ahohiehia mu yo twa nkontompo no ono okono na nka akwa yi oji sika wie ye nya la ya no de pocket iska yi ehye no okon baby 21st clinic onso ko ho ate ne hodia nokra ye adwuma se uyo obi a sciatica edi wunya sciatica no ye condition ya oto ase entini mu twen wanantuni nyina etwen oba 21st clinic a entina ho ma stroke mfanto enne ebo nka ye no brane emfa mfidie nya hwehwemu yehunu ne kofa bai ne emfa duru nka ho wa sikire yade hypertension yefunu mu crosis yade enemu yade stroke ne de keke ka ho di wunya no brakumase ahwa yani total filling station no na edi animhwe 0540 311 Donima Steel Complex Wokumasi asa for YF Junction. Infinchia dunia chirenie yani ya di roller steel gate ni automatic garage door. Aye duma bisine. Na medofo se winya bia ya de na de bna. Eni anyonyono ni ya di aye. Ya duma huti yo. Ya duma hote pa. Enti ufie garage warehouse wana wo shop no wano no. Brana yemesusu ni emfa bintu anormal. Ye estimate ni measurement free ya nyo hwe. Automatic dia ti said ye we Europe ni America no we bia ni aye Ghana. Adwuma hotepa be fa yen ena tropical na do ane nso enu nso odwa so sa tropical nails yi akapenta fo agya tumpa ewu tu bia koton o to ne nkronko dia kodi udwuma ni nyina Bradonima Steel Complex Kumasi asa for YF Junction ya mejiari 0244 123325 Future Life Smart Food enu nso ya aduane na sa aduane wei ena sa wo yade a oba be kire wo yade mu na yama ubi udia ohun beto tie ya waduane ni mu different ya wo ba wo yade report wa akwaje ya no wo de so akwaje bi afaka ho onya saa nso na wo de o yare no bra be kire mu kire ye wo ho na ye hunu yare ne ban na yama ho aduane na wo de kodi ese mampanyini da bia meka wo se fellow Ghanaians eat food boost immune system. Ubedi Future Life Smart Food immune system no ebe boost you ama ho aye den bechiro ya diem ya Bolivia Enterprise so full line alignment oni multi home dia ni hwe 0242878090 ati asie e number no out of papa na okodi efunu hu dwa no ono nso de ho aba asem na enya nokre na asa ama kuntompo di ade a enka sebe ifunu de enka yedi hu dwasai se wo ba man ga na yimu a ye woni pa binom a sebe omo de omo adwuma wonom ya no ye tene hweso ko panipakum ko tune ba ye atwane nufu ye panufu kese ana nufu nketenkete no twene tachirama fafa ne minim obi di kudine duru eye di obi nso hia oso ya safo sa no ofre ne ho na yakwachi obi ba na yakyekyere obi ba ni ade na koma sofo ade ya ode na ekoye ne sacrifice enra me yan hwehwemu bi na enra mi koduru baabi sa hwehwemu no ho me sha ase no da bia me koba ba besu mi beduru fia homache na me wro me chene to ho gain me dware wie pe na to me ni so sa me bo recordings ya me ye videos a me ye ya
na mesu na sa story no Ghana hawiase ebedru baabia very serious Adam I want to say obade Adam good papa the Awurade Nyankropon ase ene nyadua herbal center mona mode nyadua aduro no ene enura keka ho a mode aba ene boye honkomo me da se nana Krobea wakwenya ode amame ye di kan de enchia sonko bema uteke femeti efo ne adofo nyina ene nso ye da foforo se hwa nipa bebre na omutie ne bebre na ho ye omo apomodin nanso bebre na na omo so yare etete wo yare edi omnya ama impo no omo da omo yare mpaso me pacho ene de ya utie me anase ne de ya wati menkan tutu anamonfo ani kire mo nyadua heba center fo ya so ye na bra ne beji enupa bubo bi nanunum bi na ne be siesie wo hawa ofo mane ofo yare etete won me pacho me show boss say wo do ani kire mo ya so ya wo yare no mpo ni adofo won sanso emfa nkofie biem echese nupa ye be kanfo e de ama nupa ye be kire mo akoto no e be tu sa o hawo nyina ase e de ama ama pom ne tuma pa no watumi afa afra na wafra ne ye me pacho yakọ ni pe didi ya nom ye kọ ye ba no ese dan de nyina ye dwen apomodin ho ese wan hwe na yare be tene ni pedua no so na ebedi unya me pacho e be titi ye na wan hwe na aka wato na e ka wato nso no wan hwe dan de nyina ni adofo mo na chese days ni e kọ nanim no na edi unya e tetew na wan hwe wetimi ato nananom e won se do na enye dua heba center for ya ba mo bibiara se fantuma bebo ye dia no enyarewa e tetew no de nyantobo se na chichim e kire yen ye be mo aduru ama ho ato yare bia wa wonim sanke mpo no obi timi transa se me yare die eno na de mbeko wom eno na de beto na nanom me pacho oboa un share do paniti na ma wo kasa no for doctor sisi na na ntwetwe nkomo 0270 417 669 0270 417 669 I say 0558 565 290 0558 565 290 for Dr. Sisia wa ekra do me pa cho yen kan hu se enuro de bebre na ba adwama so nanso wo tiska akoto ade no hu se ade a wo koto no so beba emfaso e de amount e bia otu kwan ko ba bi na aduane a wo koto no anuadofo wo koto no di na anya oda se kom do se den na se wo sanso atwem wo bia koto aduane na me pa cho wa unipa na chese nyobi na beka wo betwem akọ na wakopa aduane foforo na wato adi enu ntidan dan yin na kacha dofo na etiefo se adura wo tiska akoto no hu aduro ni ye na hu chese emfaso pa de bebre oni pedua no na mum ense sika keke enye se na mafo chese mati ni di ntese mikoto bi eno mo anhwa obi wakoto na anso anhwa na ntumi ammo se de osidi gidie ene chese owre ehyem no na ntumi ammo unsu se dia na onuadofo gidie awo ma enuro no nyina tu atwafi so te aduro bi adi a ebehwe abufo na mum no unyi nimpo se aduro no betumi abo betumi asiesie eno ntena nyadua heba center fo enim adwumenti ensuro broni ye ba na yaba na kacha dofo na etiefo se ude sisi a wutie na no mansanke enu pani bi na numbi na onumbia na obetimi edi ho adanse achira foforo anase mpo nsema e bebubo so ipe bitu kotodwem se de be o kina unu ebi ho o kire unu ebi ebre unu ebi mpo yade bi tete na nso betumi akanfo enu pe bi ama ne hawo nyina atumi atwa edi ama no me patro nyadua heba center fo enu pe de abedwama so no eni ebedi nkomo afa mienu ho eye ask co herbal capsules any ask p herbal capsules na ask co herbal capsules me patro ask ne ask just busa drugstore bia do ni be chirem license chemical shop pharmacy shop bia do ni be chirem bia no de hianso be busa ask co herbal capsules a ebebu asiesie ni pedua no ye hwe koko yarbone na wan hwe na koko betena ni pedua no so koko ebedu nyonadofo wani be ba won so na agensemo na ayekese se wo tiem sisi ana se impo na se won se koko afifiri wanim afifiri wa wam agi ni pedua na aboso a adura make for ediama no ask co herbal capsules edro be no for topaye na mo na wo no makọ ni pedua ni no ene na ebeyi nioma na se koko wo ni pedua ni nyina afiri ho enye sebi imperials enye adura wo benom ama impo koko yare na double anase impo koko yare na ada na so kwankro na mum etu ase edema obu anam koko yare nti wapose na ni sama na ni ayekọ impo ade kwampo ntumi enhwe niye ade ben na impo no sebi imperials a just ofro bi no nipa na be kan ama no anase nipa na be bo ade kodin ede akire no me pa cho koko nti wudi nsatu ani so posa wonam kana nkrofo busa se na nipa so masi nkrofo no oye bia na me patcho me enhye nso se impo no dan nyina woni aposa impo na mo a wutu a emwa no ebedum pempenso bi wan hwe how beba wani ne so na wani so how ba so se dia kan wo se nipadua no chese o kan e ekura wo ye wani na dan nyina bua ma impo tum se ese me kwa ha atare we ese mitumi hye we enye ni nyina gina eni ne so ntimi patcho na se wo se wani so awowo wani so ahyehyew wani so akekaw utumi di wonsasi so na aposa saa na ayekọ dia me patcho eye
ye koko na start here edu nya me can for ask ko herbal capsules the amount ask ko herbal capsules koko adura ba man mu na che se ebo adofo etuom koko yare ase no ask ko herbal capsules menu aba ma wutie me ma me papa won so de no sempo opie wo dan ma na sempo no wo hia officer na obi esesa ne pen asi adan wunya pen na wotu ni ti no na hye wasum na ne wudwu wasum girede di no wasum wunim se bedum pempen so bi nsuo be firi wasum aba na nsuo na firi wasum aba no enam se wo be kwa adwuma na won pese sepsem predas nsuo be firi wasum aba nti no wo de asawa be hye wasum na onuadofo a wo ti asas fo asas so sepsem predas e funu ye de asawa hye na wasum na nso enam se wasum efiti nsuo firi mu benti no nipa da sani a wunwu ye so de sawa ashawasum me pacho wan hwa ebetitu ye koko nti obitimi no nasuma na okwan minim na ye ne de dane de nyina na nsa ehye nasum ade ehye nasum me pacho mom ye hwe ne yenom ask ko herbal capsules ene betu sa ha nyina se ade amayen ama koko yare na etumi afiri so ebia won so awuti me nam koko yare nti no dan de nyina yemtim abetena so be 3-4 days na unya onan da me pacho hye ne nso se uye obi adan de nyina agana kya wo ho utumi de hye wo ho kya wo ha oni pedua no no ha kese so na de brain pedua no wan hwe bedum pempenso bi no immune system na simple system no e be break at once ya hwe car dey oil within 2-3 months eso se saka no oil once sape bo se engine eyemre engine kura to me say at once sape pepe na ni pedua ne tie ye ni pedua no se wo inlet ni outlet ni se wo bedidi na outlet ni se aduan na wudi no se ekoni pedua no so ne so na efina babonti se pedua se friend toilet no na se wontumi enya wo na yi efini free pedua no me pa cho e ba ne se a ni nyina beka oni pedua mo se wo bi wa se pedua so amane fu aye kapu aduan na mo na old ni ntumi ma abonten obi su krampo de aduan kwampo ontumi eni bi fe di ko ni pedua no ntumi ma abonten ni nyina esizi woni pedua nim me pa cho mo menhye ne so na impo ye dedi ni nyina ntumi ma abonten na ni pedua no so apom ni ntuma pa no ye ntumi emfama no utie me wontumi enya wo nan wo yema ye kutu wo yema ye den sebe etumi kan na so kokoto agyanan so ebi entumi emma me can for ask ko herbal capsules na de amount ask ko herbal capsules ko kwadure besie so obi wo se me yam eden wo ye obi a wutie me na de so yam eden amount sanka ask ko herbal capsules ebe ma wo yam ayemre wo yam ebesano ko yare agya wa yemtim ni nyina ebefiri ho akọ amadan de nyina no wo agya na kama ma ho nyina tumi atu atwa ede amount ask ko herbal capsules ko nse fifiri oni pedua nani impo owo oni pedua nim ko ama be ma dane oba ko agya nan so na be ma echimie mo se sebsem pedua sa kakra tumi aba no na moja nso pram no nam ko nim na awotri ni ntino ko nim ate bo sa ma che se moja pram ni ye me pa cho me can for ask ko herbal capsules the amount say enya na drug stores license chemical shop pharmacy shop be be say oh to ask ko herbal capsules ask ko herbal capsules ko ni be dwane fi ni pedua nim na unya ask p herbal capsules kan ho de aduro mienu we en nanante unya ask ko na de ask p herbal capsules so atuato na p herbal capsules na ye ask p herbal capsules no me pa chom yentie ne yem be ma waye mre wompam edum paso agura na watu ahyeda edum paso agura na che se wo mema excuses be ma kwa adwuma wakogi nani esan obedu fi esan commandofo eni gino e ho na be ma be hwe series movies eni e hwe nansen series movies abe ya be ma betuma che echirem fiti se the one starting na be si awie ye me pa cho menu be ma kwa adwuma na kogi wani na bedroom paso a eso ma odofo nso eni je na be ma dan dan nyina che se ntokwa won ne dofo afem anase podi je e wo mo afem no ese hu se mpaso aguro ne no ma enkoye mpaso aguro atochima menu be ma wutie me first one kwampa 7 minutes no esan ka utimi ma oba na so de no acha 2 minutes na wona wo sin me pacho wo be hia ask p herbal capsules ask p herbal capsules na ma mema nyina asre na ma aware ntem ayede na wo so ko ba bi ni na che se ni kunu ntem a me pacho eni je nko a eni to bitimi buso bi se na mo adan mo ware fi se mo ware mo nko da mu secret anything ask p herbal capsules be ma dwuma bi eso ye wo mpam no be ma ne ye na wo ye ni ye sa so na menu aba wa tinka atiko be ma na yire ne ho o ye adwuma sen ka wo manjeje ho no ekoso ene che se won so jeje ho ma be ma na adwuma no esipina esita no menu aba da hotim kaja se banche da ho ebo me pacho ese be ma ne da na so dan no ene agro na enye be ma nkwa na eso ye wo ye bi na be ma na ye bi 50-50 na go prama no so ayede menu aba wuti mo atinka atiko be ma ne be de eso ye bia so stay na da hotim kaja dia won so be hia ask p herbal capsules ask p herbal capsules ene bebo ene be siesiu etu danda nyina hawa wo fam amane afam no impo watenka atiko ni nyina beba bema waye mre wo mpem me pacho bema de wakokodene etu mdim kunim dia botra ba fie bema de danda nyina nije won do funtem bema sebse mpredasa wa pie fi dem abahima to abonten me pacho senya nkwan ne pa na yesotro wo de mane nya nkwan de na madwuma wo mpam ntino odofo be popo ne nsa no de amam bema bi su krampo am se wakọ adwuma waba no na ntokwa asotro asu aden a adwuma so ye no ntumi enye ne ye danda nyina menu abema se impo
sori anopa na wo kwa adwuma na oni akohoma na impo na ma adwuma wo bo na homache no ka chodofo se woni sika bia mpo na o ka se mewura wo de kobra na wo be ko beba na che se waye aduane so asi ho ma onsanka eye ask P herbal capsules sisi yare bia etitu etu betwa de amam ye hwe drivers for omo bank dan de nyina adwadifo omo tena faako eche no omo sisi ne edi omunya sisi ne etete wom tinipa ne be sori afira koyan so se Misisim Jimitri, both in Mississippi, and not the Dimbeco will make passion and so. A dra aba, wouldn't be, or cost no my best now, boy, to Sissy area say at the amount ask P herbal capsules. Ask P herbal capsules. Ask near ASK me passion or drugstores, Licenses chemical shop. Pharmacy shop be a bembe also auto. Ask P herbal capsules. Open the door to a Kumasi ya say Misty herbal, Colonac. Atonsu Monaco Junction do Pibiano say ebeke bi ho imponi Rome Abidjan House PFA Osons okwa say open ask P herbal capsules ne ask co herbal capsules for Dr. Wahuma Trufo so 0270 417 669 0270 417 669 that's 0558 565 290 0558 565 290 that's in the ebesanso Asia. Sama you obey. Ma pomu din beko year na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia na etri. Akoma yade. Efikyire yade. Ahohwehye, wosisi, wotu asentini atwetwenwo. Ye funu awone enam nsensem. 21st clinic. Ye just scan. Ye yemoja mu hyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayare sase. Esuna se wa ahoden, ena esuna se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti Numadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata binsu wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be trim betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true via. Uhuna bebia na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa dwoma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfo ubi asasabro hano. Meka hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wo behu da obeda mewura me bin komi sisi ni me kotoje nyina wo sisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twi ho nyina na do wontam Dawood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru Kings Walk Herbal Okaishi Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital PM ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 Dawood ointment. Fetchina beko. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense wabeka home. And what day immune system when Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Nedi Imbusaba Mesa, do the one dance say, and Yarua who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, and why you buying every home. And now I'm on par, Yarwana Dada, no doctor in Rono, and no Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya Womuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, and walk Kashi, and you are may move Bia Yato in row at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jody and Cratry, Maja to Musay. A few way pa dear, Mintasi, or tentini between ye pecra, Mijano, say menini, mean train woo, Mamma Sinsiana, comedy bit me a umra. Abba, quanto, now won't to quay into that so no yako. Namin ye day, and he namin fanning ko ye. Tie, won't fanning ko Yaminsa wom heba center, a brewa basna de ho, Mameno, ni dini ne Juma se, we dim fin shed your watching ye tre, na bibidro kind or de becamo. Sa, Annie, Nanya nunkumpo, a tre, Sisieni ya funu yadie, bear man quay one so, and namu yadie biara, or tenete, se stroke a bubuagu ho, now pesa 190 biwa, Yaminsa wom heba center de bebwa. Nipa to me bien anokas and a yadia than so
kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wom herbal center nyamensa wom nti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wom herbal center wo eni abrewa bas na den kasa wo 0246450718 nyamensa wom herbal center medene kwa hosisi a ugidi ajonkwa ko Druswabia Election Warehouse Emrena Sansubium Abaiba Abaiko Infinabia Yeto Abayu Mampeni Nimrasabedafo Afe Wenso Wine Eko na Wine Eba Emre any Dachi and a veteran Enunti or Tech FM your Election Warehouse at the report Befer Tifi Atoyen intro no mu abre on the 7th December Bronya Bosumene da etoswo nson anopa nonson pepepe na amanyo semu animdefo atnase esia kutre ade abatuo numu abakosem mpaninsem ene hunzunso aso nyina abrem sepania krofito famua yemfa nkamem enti fafidie to tech 102.9 na tiebi o tech lesson warehouse ya de mamo fenchem very good Minianum Ghana for enyuma nkitenkite ene nyini bua ma Ghana sikasem ejina ne nanso na etimeba no ba kese ebua emeyenye enyuma so awoye mpotem efri enfie mpinu ne du enso NPP etimi aboabo sika no ama entity ahodo asan so ama emma contraja ahodo a womo ede ebibie enyuma nkumankuma bronya busumi kaisa wa ba wo beto no ede ensa kyerɛ kese ebeba eye Ghana for dodo no a womo eye adwuma no wonwa epa adwuma no afemu Asidankoma NAPCO planting for food and jobs 1 district 1 factory muma yammo yankoso ho ban to obama NPP to obama Nana Akufo-Addo na manifie 9 ka ho na wonfanye pii emawo na sitene alawai Nana do abetria regional creation Nana create amaya okay entini nyina ka ho bi election warehouse eye wo otek 102.9 FM. Yankopon ya domo a sene American fo wono mo start wono mo dia wono mo gusu a wono mo tua December boss me de to sonson enyasem ketwa o pe baabi a obete Ghana yabato ho ambakwasem ene sene yete a eyo take fem fidikasi yi so enti emane how Antonio Paul Argentina eno o cha say yes nana yeni a yedi wachi ache no o story a okay yakai then time former station fida dem ho Antonio for Argentina for yo yachiamo Emmanuel our Pramso market and was na Krobea oba edwem ha edwadi former ni fili o yadase nana enipa binum refi atemuda se eba o na yema yanina ho Luka ngoma nu trem yensa nyimu nan Matthew miensa nyimu du nana monkan na guy no ye bompa ye pa ena ye tagwachi se try your best si ye betumi release in a free prison enya kwa o minua si ye betumi release na chese ya fa lawyer ama lawyer akoya appeal edio ede Baraba Pamof one so boy a online shop obeko Google Play Store ana App Store na wako download di Abapa Mall na hey sa wo ba bibia wo pa to bia ubenya Mr. ko download bi sesi a wate na dia wo pa to bia ko order e wo ho ye neoma na efo eye pa eni deliver nin ten so enso e de maw unisika e bia person to fridge Opesa auto rice cook, opesa auto kettle, opesa auto the toast panu yada no toast bi mama your friends. Toast machine. Ni nyina bi wa bapa mo ho. What you say? Uniske ma utua ni momo nkakra utua wie ya. Ni e deliver wa de amount. Abapa mo. Se bi a wo phone so ya bancha ba te semi die yi. Wo de frɛ wo no number no na order no mo mfa mrɛ 0555 557193 offer sa number we ya omobeje so Dr. Savior so the Savior food waje nkwa aduane no aba se mo a mo wa si kire yade mo a sebe insulin pane no na mo wo yaka kire mo se si kire yade ni bekum no enkumo pe Savior food ni bi na wo de di
asichire yade no be free mo yam no ade ho Fred Dr. Xavier was 0555 789698 and 0577 201495 na wone Dr. Xavier enkasa afe Lamak Prostate Center ewie Dr. Late onu abedwafo nyina me chiachi amuo mesra ofaka ye kwadweso wunya duru adweso pe busase ope Ghana Fire Service for wo mu station no ye kire wo hwa wo de wugina kwani mu a tuani ekwan no so ze so maguso asfate maguso kama e konju tuani mo sabrosan ni siwo Lamak Prostate Center ene ho na hey sa wo ba na wo prostate mu house so prostate ayekese prostate enlargement prostate cancer prostate infection bia o jonso a wo bre o ta jonso pio o jonso no wote yawo e bia no kura mo ayemre wo mpam menua ba wo nso sebe ensuo bia nkamponi wom egu akatoa like ensuo bi egugu Fabra Lamak Prostate Center ye dwuma titira ye dia no wate ase e free duada kosi fiada anopa no nso ne abie yepronato so Fred Dr. Late na wo problem no ene ne nka se jonso ata wo kura na wo ba ya wo nyansa kwan ne nimde kwan ye befa so amotumi adwonso 0208 306236 and 0555 799981 Akra Late awiai memawo aha good agrambafo Akra Krobea ye ko tepa okay na mochire manya owo ho obi ko ho se okodi efunu hu dwa oh yeah so ka sa asem makai no so okope ne omaben so okope efunu unse at times we dey asa wa hye ne hwenum okope bi na obi won so an nanu no enkantum to ta de eye rugby entoma go bi chichire nanu eno so okope bi yeah tapa mo chire man jataba ene ne kasai me ba so ai na se na mo office ana me boy se ba ku se obetena ho eye se woni ni didi nkom ana bunya sa den oboy ba so ayu body bi wo ha na ana so body bi eni ha na ase e ba bi de bi ha no esitie ko ni titu ana so agohia bibi na ana so bibi ben ojo peja ba na so wunyai na the boss inside o nto no ni tumi o nto mi nkona o ka asan ko ntire ni eno boss so no boss no busa na fa so na o se ai obe pa die bi na o be ye be na mse ade ben won ka asem kro ne hu yi hu ade kro ana se ai o mu asasi na ai num tu good ho num no ma tu afa na edu ho num na ene pa no ye ho ade nti so ba be pe kwatin ai dia chi obi a wo ni ma mo ja keten ana se ade dia chi obi anu a mo ja wo nta dem na ade we a o ba be pe na hanum die unya ta ade na wo hawo oska sa ene na ko fondi bi shi bu won so ko mani be na se hinfo elo si o so ko hwidi ma o tinki wana msa ne tina ade tu wan ko hwidi elo so ebe bu free ban o ka so o ko hwidi ma emu no wa enti no fa na so do aso wo ka no me be se nya mmeje mu sa so ka ro serious e be mani bi krampo na o di na butere me ba ana mama kwa ka je o die na sa se ni nkomo na na wo video no e mami ana plan kwa na ba ko enti no ana msa bu sa na kwa so ana ja obona mani se oba pe ade dia kichi u be hini di kutugo ana ni exactly mi pesa video me di kan ne di hu komo awie enwa ko patia oba be ye sana ye video no so flashia ebo yi no e konfo no e ke ko ofre konfo no office o ka den say o obenya bi wotesa ida ko no gu fidi hu komo to di komo na ti bibia si wi a oba fele no na di akon so mu faso en ya di do fle konfo kwa office o en ya di na tuma no ono no o hela ina ono akoye se so konfo ni hia bibia wa tena feso ni buta no o si o manya ho ayo man ko to kana man
any spray bi ahani wo di nti ka to ho ma na ebi na aka to ba benya na o mo kire ho no e di asoso nti se no wonu do so smafo nti ampa do che conform no na police no ko fa ko che conform no na bo bi ti ton phones bo ni so ehu bem bo so ton phone na no boka nti no wonu conform na ensa se mo mutuma wi na we be sa de no ampa se no mo de kwa kutu goat no Salo kan office wadi. Salo office na o ma ko tu ma chile no. Ba ko si onu die o ka se o ton ade o ton phones. O ton no aboka. Ntino o yo ka se o mu di ya ho ade. No wan ka se o mla mo chile ho. O ndi se ko bo ba ko ni yigu ni so so onso ma no. Ana ba ko ton phones na o pon ti na ko chi onu so o so yigu onu so o sa yigu yelu so o musman ana no so mana musman mi na so ba wie dia mu jagu mi so mu ni mi ba dia comfort dey o wa tinsia o community wa mo ni de na police no ko fo mu ba ye no o di Sunday na no pa ana o mu nya o mu echi wo mu ona mu tuma no pa no o mu teka ke ya kwa yimre no o mu na ka se o musman no na se o mu de mutuma ko bi ende so na so o mpebe de ma o mi ni na to mo ja konfo no ni boy no do ton fon so na o mu ja o mu Sunday na man no wo boni din de kireo ni din no e din ya kwaju na de to aso na ngasa na mi nyenya de to aso ni din ya kwaju internet kwa yo ka fam na mo koto na koto ye chance ya se o mu prepare na ya fake tan na police pen no ebe buru aho ntura ho no frɛ o fe station officer no to mla ntu ko dia obonti yetu ma be face ID ni no na ma frɛ afana ha ko guni tan do be ta de no o mu so man prepare the kati ni no yinya tamna ta to yinya tamna ta office na eibo so o mu di system intino en jama je je ko frɛ o mu so mu mla adan anu ma ta fa no asa di ni pi anu mu so o ma ye o ma mistake ni o mu ka ko collect no ene dia yi na se court antini ya mo de court de court anu pe yan ndu from kana mo court se me asana ta me ade amu ani so hu enura na ko police ye ko police no ana police no se ya tani de no se ana mu bi o kuma se o fle o fle no anu bu san se so bi di fun hu ga na ju combat se o ko akọ fun o mu ye ya ko mlem na o mu se ni mlem any constitution so buko di fun ga yi ti chim bako nti o mu no mu hu charge o mu fa mo no and look am say chire o ja na from so buko di fun ga e wo mlem chin pa na chin na say ye nchi no na ye hu advantage en ti se ni dia nu ti na mata de na ti ye de e koso why na so wa chire ne se wo mra tab ayi wo te pamochire ho no na ho no benya bi only on boy share video no on boy share o set up yellow no ba ko no okay ati for video ne da so and the YouTube ho mo je bi ne ma se ni se ono on ba do free ba no o so ba kuma se o so ba so no me kuma se nti no o ku dey se o ba so sa ko video mu no akonya bi o ho no e wa ma no nti do si tepa awe so obenya bia onya bi wo da right onya kwan to so nu hwidie mu hon thank you busa ni se ya nya bia ma wa ni ba ono so hwidie mu jo kwa hwidie ma okonya bi wo ho o kwa hwidie mu ma tro dia ni yanku bi wo no ma o kwa obenya bi anka wo ko ikra dan kon agobenya bi wo ntinu enti wo ye den na aposifo no ebem enti no mini didi ko mun na awie ye no ana nso won ta sin kam na mini mi kwala no ye ti no hu na hu kwan be fa so e benya bi e di ama no enti pie ye no ana nso e pie na be federal local office no ala bobo fun na nso e be so won show na me police driver no ma ba fa na e da pa police no ba ni bi credo no you rent at the lot office on plan say how to pay dey hello see anko ba be fa dey jabu funa no any agenti office work o chemu see police ni na office na ade ni pia monte am obo konfo ni di
Confoni de omuya ya ombonwa no bese obo confoni ni tie bia me fi police station wono ne bia ombo advance na mu kwa ya tie bia mu kwa chirisia obo hospital penifo na mane me no doctor na mane me bo doctor na mane e doctor penyin pa na mane obi fu frasa babim very question na you try the back up about battery no. Or see me from account number, Emmanuel. Umber send it 2 billion at account. Almost 20 years. And no more being here. Umber Chilman and I'm make you trust no man, number that baby. It in question we are. Me from Cassan that baby see. Oma baby J Fro, Ediaco, Abra, Omni means here. And I say so much a little number of our consular as 7 BC. Or say I know a woman who won't them. Oh, more say, when I mean, and I'm say, and I do not man to buy there and the business and many young. Oh, some pariah woman, your lawyer, mammy. I'm no big business. And you come back and I'm going to for me another thing. Oh, yeah, you didn't want to number 7 number 5, my can't somebody any argument. I don't know when they're cheating. Or that's not by no. I don't know, on the one can you or Bepe or Bepe. Or some send this can you are 2 years, or much of them no more here. I was anything like I did, who knew the answer. We hear, I mean, I'm them. I don't know. When we see our office, why? Over no what is no mono? A go on we are bound at the mountain, it didn't come out the inflamma. And the tell who be a and I'm not at him. Like the idea and competing to move no much. It was on the courses. You see, and a woman as a much woman said the album we said, almost some lebianche. Almost some lebianche. Into because no woman say business. And I'm a business in the set of idea. If I'm moving, I need meaning, tell me, if you become my friend. No. And you become combination, Uncle, Nahadia. A bar, not what you want to now. I'm a police for you. When your threats be. One time, in a number before not so, or what who need that. Over time, what you went in here, I go and see me that in Michelin. So we need that over time much work in here side I could when I'm to you with an Michelin. Oh, look at the boss, me flag your man, specifically. I don't make it. And I'm to no be a minimum son of my transport. Okay. Where you tap how much the mind? And yet, net you this uncle way. Now, dear Abbas Wetchery, and they say, Cratch no. Ewo aposifo ho na me busa o sese asemba na radio fo ka eya na eha ehwehwemu aye ya na agramba fo betumi ayima no se bi asem asi asem ni si ye no ensentrofo aka ewo radio so asem na to radio so eya na eha ehwehwemu a aposifo ya na ugidie mu no we ye wo wadwe ya kwa bi so on say ekwan bi so no edu ba bi a na ase wudi wo manimu a e bia discussion betumi akoba bi na ase ba bia ye ne de adwene direction no e kɔ no na ase yedi wo made yedi wo manim ene ekwan bi so no yeso ye boa wo mo nse ka wo ne ye kura mpatim apa nke hwemu bia ba ye easy mo because information ya taba radio so no e we more a chen prestation. Oko ye YouTube ne so ohwehwe Otek 102.9 FM. Papa na okope ifunu ho ne omato no net no. Ohye red and black no. Ni tri hu afudwuno na bodwe se nyina afudwuno. Na wo kwa akope ifunu. Na wura fi se wo one day wo nso be yefunu ana. Enti wo so yefunu no hwe ba bi enipa esese nka ye ni kopa kese baako eye mochire. Baako eye cemetery. But the honso kura na yeni nko se wokɔ hospitals ahodo a omo living conditions ya poor mochirefo ka ho nanka na anu se mochirefo gigai omo di nka akɔ ba ko yi na nse omo se gigai omo
conditions were form. Baby back why yen san fani die ma. Yes ye and so hono that's a boy ubia beko hobi. Oh zen ye wiase no. Ya yemfa any die ma no saa bia no ene ye beko akoda forever and ever. Se si ase wawu a ye kosie wasie ye enso asie ye da okromi hwese ne afuo. Eho na wo that's a boy dabi obeko akoda ho forever and ever. And so ho eni enti papa no ono no ati ase o she red and black papa kokra okra sabe ngakra okọ wanim a fine na akoye saade wi na wi yiri nso to nchen ya na nse wo mo yadwuma o mo kire no amafo discount puapua mo tata wo mo pa o say for our account number mayen eno nya papa we die different case o na yemfa 2 billion emfa ntum mfa ma o eno no de ebehia wo funu hu bia no ye ka wo be provide Asem beba Dabi Onse esa na requisition no so no oji 2 billion no a it means mabaye offense dey ma for me alaya so what you say enti eni ayi bia na obe request bia no so onyama no hey na obi funu ban na obi funu ban ni ho ne be mani ho anya na obi sa wa so what you say enti obi o wadwen no onye sade no on this kenim sanity ma chirma we wo wakuku yes why ade enso na mention no where's a hospital mpanyimfo no kra bona baso obetra mo chiri hosa satret bi no Charistic Ventures for Zahara Miss Chinese Zahara G capsules no eye enemu yade ho adwuma se wakote enemu yade na woko na enkwa the wuhia eye Zahara mixture ene Zahara G capsules onomo a etenete be ma waye mere wompem o mere yo no efri unya Zahara man capsules a eno na beboa baby eton ro Ghana ha bia wuram na de open ubodi a won sabeka 0246348334 eno no in booster ba Mr. Police ni nedro no edro we so onya bi na so no mo a e boosti we immune system enti so ni padua ni mu no yade ta bobo ba heart a e be free heavy pressure esichire yade liver ni kidney problem omre yo bompam nam yade a wate edro e bebo oni immune system ne be yade atumi akoatia yade bia enti ba bi eto onu bia mana moto na kope in boost herbal mixture ne bi freyen was 0246 208496 na yene wonkasa nyaminsa wom herbal center abrewa basna de ena edi wonum anim na abrewai osi wiase ebasne ade na wa anwo a wo mabro esne ta wusie enti besra o se wontumi nwo a brabrewa ho na abrewa mo a wate obewa fa ho afa aba stroke yade usisi ya oya ana sahenia enam yade tete o yade a edi wunya acha no faka ye konkawe kasa obesi sepase bodwe sango nkwanta ho na busa se wo pa abrewa ji abrewa no mana frɛ no 0246450718 ekai time na me wo sehwi na ye program bi na story bi boys bi eko baby a mocherefo anybody na ba awie no omo de dafunu no eno omko ne ho se omo de da no ma ye ne efunu ne na ye mauska obi nim de ko so se omo nya akwan ani funu ne da ye o so omo ne na wu ena eka boy baako enti ache wo ne nko ade se ye betumi asusu se ebia o yes ade no se hwidwina se na nka ba asori bi wo ho eho eno omo de boy ne koto ya ye kotwen na no asem efunu menim wo o kwaje wo bi funu ho ade e de akwa ye obi bi no ure fi so de obewu moma ye ntie papa akokra no a video na wo hwe no tie voice na ewom ne kakra kakra ejaba na ebusane kwa so apa na ebo amane
obi ko ya de bia ma no ate se bi se menya se bi obi a wo ye ya kekere na no wate na me de akoko masane wetima ye ninti ne ma me ba ba o de beden o body ye na o ya de ama o de tu ade ama o de tu go amen kan go ana ni go da good nje sa de na o be na mo se ye se shene de me ninti me nche ninti me de se wo na oh ninti de so na ba be ba ye na ye na fo hey beti yasi wona ma fa no kore ebi wo ni menyi nche na ye bi 61 year na doctor no apa na ye 61 years odi okopefunu ho ade no se na ni se bi na ba ha na ebi kora ne ta ne na kan wa na ma ko ye bi dade ya ni se me kwa e be je mo million 30 million 20 million ni akena na ai abranti so nka so nso ye ma wa ne san kam ko hwidi mu a no ma wo chine ma bi o betina age bia ma what na so ma be duru tepa na me se ma se mu mu ni mu ni tun sakakara na ko na bo am ne ye ya de wo se ma de mama o be ma ma de mama ni wanga daw o ko de ye ya o ko de ya de na o de de makasa mu de bebe mo ebi ana ma hye konto on se konfo kasa kuru be bo no mu wotimi se o kona anye ye kura mo wase da wase me an kasa me de bebe ya ma mo ani je eye bi opportunity wo me life na se ye nsu a me nim de e be kwa ma me enti e me de ba e me na ene ma kura enti me na nim de me enti me de wase wo ye ma me se wo do phone number de ma me na so me de be na na ya your contact with say na and in case you need to plan na Dabi when no kona sa ye ya mi and e ba ko video da dia ne to ko jigo hoda okay aya ya can't my funny sabo mi aya suho abeti moyo kopie sample no na mi kronti o ma mi sumi ho obi aya se ni aya weye wo ko pefunu ho ade suho ye obi aya se ni aya weye adeshi aya de dwumadie na eba wie ye wa wu ku obi no hu se unsu anipa o unsu obi betumi akun da sebo a unsu bewu nipa ye nipa bidin de Krobea nana yaw asante oji amanie apesama kanna nie ofra mi jata me joso se miwira jataba eye jata ne ba no aposo odunsu ye jata ne ba afi nana adwo adoma chede eye jata ne ka achire odum na hihye adwumadie mu a me de ba besomo ye ote nana mpofo bermanka ote wo bo ade chiamenka ya ka nyina ye de hye fridge nyankopon ya adom o chena ye besa hia moma ye nsu ye ho ate